endlekeni ka Madlanga Commission timhaka leti nga le ku endlekeni ka Madlanga Commission ti le ku tiseni swivulavula swo tala ngopfu van'wana va le ntirhweni van'wana va le ku sumekeni na va hands off Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi hi ndlela yaleyo swi tikomba se vumbhoni lebyi nga le ku humeni ka Madlanga Commission byi ka byi kongomana thwi na van'wana vanhu lava va twaka ngeti se va sindziseka ku va vulavula van'wana va sindziseka ku kaneta van'wana va sindziseka ku yimisa van'wana ntirhweni leswi swi nga timhaka tin'wana leti ti nga le ku a ni tivi ku ta hi vuyerisa kumbe ta hi tikisela hi ndlela yaleyo ke ni ta bula na mutivi wa swa tipolitiki Good Enough Mashego ivi hi tlhe hi bula na mutivi hi tlhelo ra timhaka ta swa vugevenga ku lwisana na vugevenga Professor Dumisani Mabunda leswiwani swi landzela vumbhoni lebyi nga le ku tisiweni hi Sergeant Fanny Nkosi loyi a nghenaka ka siku ra vunhungu namuntlha ku hisa vumbhoni fighter sa kha vulavula na vateki va na vaseketeri vakwe a nga vulavuli ngopfu hi leswi vulaku hi tatana Fanny Nkosi kumbe Sergeant Fanny Nkosi i vulavula ngopfu hi ku kombetela tintiho ka Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ku nga va ku ri xikongomelo xi ri xi lava ku fika kwihi hi ndlela yaleyo siku rin'wana hi tshame hi bula na Hosi Xigamani hi bule na vona amoyeni walowu va sukaka ka Xigamani Traditional Council hi bule na vona hi kha hi vulavula hi patu leri ra D3640 va ku ha ri le kusuhi na ku endliwa ha ve le ka ti-design swi nge ti tluka swi ku chakana a ni tivi ku yini xi lexiya loko i suka laya a Naughty Boys wa ku vona loko suka laya Naughty Boys laya a ka Mlamuli kwalaha ku nga na Naughty Boys ku ya le police station hi leswiya mi ya bolweni mi ya ka Xigamani ku ha patu laya ku hava patu leswaku ku a ni swi tivi na n'wanamathekisi mi famba njhani kwalano ku ha patu patu leri ri khuleriwinyana kusukusela le crossing kusuka ka patu leri ra ka Mbalati mara vona loko suka le ka Xihosana patu ra kusuka ka Mbalati ri ta hala ka Nombelani ri khuleriwile leriya ku fika laya a Naughty Boys ka Mlamuli hambileswi a nga boxa na phayiphi ya mati ni tshemba ku a yi nga ri na wini phayiphi liya kambe ku ri khuleriwile kambe kusuka laya Naughty Boys hi leswiya ya le xikolweni ya police station ya hinkwaswo leswiya a ku na patu iva ka yini kambe a hi kona ntsena na swi tiva ku na tindhawu to tala leti ku nga na xiphiqo xa timhaka ta patu ta magondzo kambe ke a no vula ku n'we mi khumbekaku mi nga kusuhi naswona va pfuneni vaaki lava va kota ku va kuma swintshuxo hi ndlela yaleyo kambe ke a hi twi hi ri yini timhaka leti u nga khoma tona ti ri yini 0860 002543 hi twa timhaka leti u twaka ongeti u nga lava ku rixaka ri ti tiva hi ndlela yaleyo ku na nkulukumba un'wana hi nga ta kuma nkarhi hi vulavula na yena hi ku leswi a kha vulavula swo a kha kombisa ku ongeti ka swin'wana swa swiphiqo leswi hi hlanganaka na swona tanihi vaaki ngopfungopfu ka project ya mphakelo wa mati a Giyani swi tikomba ku ri na swimunhuhatwa leswi nga tiyimisela ku vona ku project liya yi nga fambi sange ni kombela ku mi byela hi khalanga ku i va mani vanhu va kona mina a ku se loko hi kuma nkarhi hi ta n'wi nyika ka masiku kwala evhikini reri hi twa ku kahlekahle hi ku mhaka kulu ku miganga leyi ya 9 liya na doroba ra Giyani ri ma kuma mati i ni tsundzuxa na un'wana nkulukumba nga tshama ni byela wa mutirhela mfumo yena a ku a Giyani na tindhawu ta le kusuhi ku na migodi leyi nga humesaka swicelo xiphiqo xa kona ko va ku ha mati hawu ku ha mati Giyani njhani hi ku na ritavi a tshamaka ka khuluka la ku na mayivomba ka kona se mi tsandzeka ku kuma mintirho mi tsandzeka ku kuma ku migodi leyi yi pfuriwa hi mhaka ku hava yini hi mhaka ku ha mati mati va ka yini kambe hambiswiritano a hi mi tweneni va ka yini ku tan'we timhaka hi tihi leti mi nga na tona ni kombela mi nga vulavuli mati a ni vulavuleli wona na swi tiva ku ku nga va ku ku tlheleliwa kwale ka mhaka hi vulavuleli mati swo ko tala vhiki leri nga hundza se mi nga ha vulavuli timhaka ta mati sweswi no lava ku ta twa ku hi tihi timhaka leti mi twaka ongeti a hi fanele hi vulavula hi toho ti nga ri ku vulavuriweni ha tona hi ndlela leyo nomboro i 0860 002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 nongonoko i Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM xitlangoma hi lowu nhleka loko na ha rindzela ku la ta twa ku xitlangoma hi loyi a nga si fika yimani ku byela yin'wana mhaka i timhaka ta ku ma tsundzuka ku tshame ku va na mbulavulo wun'wana a wu vulavula hi timhaka ta vuxaka exikarhi ka Economic Freedom Fighters na MKP ku na un'wana nga ni rhumela video la ya ku komba
murhangeri wa economic freedom fighters aka kombisa ku a hi lavi nchumu xo huma ka MKP a hi va lavi hambi ko va ku ri na gazebo va ta ndhutini wa gazebo ya hina hi nga va lavi a va suki vanhu valava loko a heta ku ni rhumela video leyi yi tlhe yi ku yindla leswiya yi tlhe yi komba na ku hambi ku ri na nkosi a hi va lavi vanhu valava hi lavi nchumu xo khumba na MKP ivi a ku few moments later a ni rhumela va kha va amukela khale ka president Jacob Zuma Seshego va economic freedom fighters se a ni tivi a hi buleni va ka hina nomboro yaleyo 0860 002 n'wana mingisirelo nhlekani Hi, Mjan Botet. Hello. a hi papa Me Pugin Botet. hi va tomu n'wina ka Ani kuna yin'wana ni nga yi languta hi ndlela yin'wanyana la eXikalavit Botet. La ka ndzawulo ya swa traffic department. Ma swi tiva ku la tikweni loko i fane i rhwala tinhundzu i fane i va na very PDP. Mara hina vatirhi lava va tirhaka la tikweni va ta ku va suka hi le handle a va renew ti-PDP vanhu a ni voni va vuyerisa nchumu la tikweni ku a va renew vo driver hi ti-license ta vona ta zingi se a ni koti ku twisisa ku vana va va langutisisa ku yini vanhu lavaya lexi phiko i ku mo ceceleta mina ku nghena mhakeni hi ku loko ko fana na ve le Zimbabwe license ya vo a yi renew ku fana na ya n'wina ya malembe mantlhanu se loko mi ku a va renew a va vuyerisi nchumu vula yi ni vula PDP a ni PDP la tiko ra hina ku na nawu lowu ngo PDP yi renew after 2 years yin'wana na yin'wanyana i nawu wa la tikweni se a ni loko ku tirha nawu wa la tikweni Botet va fanele va tirhisiwa kwala tikweni va nge tirhisiwa le Zimbabwe la South Africa a ni va kuma permit leswi va fikaka va kuma swona va fika va kuma permit va fika va kuma permit leyi fambelanaka na timhaka ta leswi va lavaka ku tirhana na swona loko va kuma permit leyi va yi kuma ku ya hi ku va na lunghelo ra ku endla tani ke se swi vula ku va na license ya vona yaleyo ya xizingani kambe hambi swi ri tani hi ta va vutisa hi ku na mi twa ku a mi lava ku ta straight kambe a swi na mhaka hina hi ta va vutisa va ndzawulo hi twa ku milawu ya koho yi tirhisa ku yini ku ya mahlweni hi vo va nga ta hi hlamula ku ya mahlweni xiphiqo i ku mi xikalavitu hi hala tlhelo a mi lavi ku humela rivaleni ka timhaka leti mi vilelaku hi tona kahle kahle kambe hambi swi ri tani mi twile boti wa mina na mi twile boti wa mina a khensa swinene un'wana ni tsundzuxa ku kasa hi n'hweti ya timfanelo ta ximunhu lexi ke hikokwalaho ka yini mi nga ri na ku vulavula hi ku ringana ka ku hi ku ya hi yena i ri a ku na ku ringana laha Afrika-Dzonga ma tirha ntirho wun'we mi nga holi mali yo fana mi kuma meni ka ntirha ni ku tani na ncindani eka hi tirha ntirho wun'we hi le ka Afrika wu vulavula ncindani wo humelerisa mino haxa mara a yi holi mali yo fana kumbe a yi fani kumbe ya fana ncindani kumbexani mhaka ku ani a hi se tshama hi komba na miholo a yi vana ku komba ni muholo a hi amukele n'wana mingisirelo nhlekani a ni ku na amukela n'wana mingiseri a ni le ku nkumeni kambe leswi ni nga ri ku nkumeni ni pfumeleni swi nga na hundza hi laha hi ta vuya yisa mahlweni ka leswi banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula 0860 nakona ku Africa wa vulavula le ka Munghana Lonene FM a hi mi tweneni mi ta la ni ta na timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga ku mi ri na tona un'wana mingisirelo nhlekani kalanga mpfukini hi pfukeli papa minjhani n'wina mpfukini okay kalanga kumbexani n'we mi nga hi pfuna mani ku na timhaka ta ndzawulo ya vatirhi ya ku fambisana na leswi swa ti-unemployment insurance fund ku nga na mhaka hi leyi ya ku loko munhu a helele hi ntirho i nyikiwa mali ya 4 years then loko lava va ndzawulo ya vatirhi loko ni va twa va vulavula timhaka ta ku va lava tirhaka swa kwala va vulavula timhaka ta ku a va swi tivi mali leyi yin'wana yi ya kwini swi swa ku vo khoma lava tshika kumbexani n'we mi nga hi pfuna ku hi lavela lava nga na vutivi lavakulu ka vona ku va kota ku hi basisa ku kambe a hi sunguriseni mali leyi n'wina mi vulavulaka yona i ya yini ya UIF ya UIF vito ra yona martiva ri vula sweswo ri ri unemployment insurance fund a ko va mali leyi mi yi a ko va mali leyi mi ngo yi hlengeletela ku
mi ta vuya mi yi kuma i mali leyi nga ta mi pfuna loko mi heleliwe hi ntirho se loko mi heleliwe hi ntirho yi mi nyika malembe mamune ku ndla claim ntsena loko malembe mamune ya za ya hindza ya khinsama swi fana na ku loko mo ndla UIF mi fika mi claima namuntlha yi mi holela tin'hweti tinharhu ivi endzhaku ka tin'hweti tinharhu mi kuma ntirho ani ivi ntirho walowo mo tirha wu fika wu hela endzhaku ka tin'hweti ta 12 loko mi ya ka UIF va ta mi byela ku yimani malembe ya mune na mi twa se mara vo loko va swi hlamusela lava va tirhaka hi swona lava va ri va nyika malembe ya mune ntsena ehenhla ka loko munhu kumbexana kumbe a hi nge ri munhu i 320 vo va nyika malembe ya mune ntsena se ku va na xivutiso xa ku laman'wani ya kwihi hi ku i va i ri ku kokeriweni masitovu mali leyi mi kokeriwaka ku yona yi ndlisa ku yini ni ta va vitana va ta mi swi hlamusela hi voxe leswi n'wina mi nga katsi mali leyi kumbexani kun'wana yi va ku yi ri ti-pension fund kun'wana yi va yi ri ti-provident fund na UIF i mali ya le tlhelo a yi vulavurisani na pension a yi vulavurisani na provident fund na swo swa provident fund na swi tiva sweswe voho that's ni ku me ni ringete ku vutisa swivutiso swa ku loko mu ku na kwalaha loko va hlamusela va hisa lava loko vanhu va ya va ya claima lava vula ku mi kuma malembe ya mune laman'wani mi nga yi vutisi ku kuni ku mi nga vutisiwi njhani ku loko munhu a tirhe 20 years n'we mi ku mi nyika malembe ya mune i mi karhi mi koka swi fanele swi basisiwa swi twakala ku mali leyi kokiwa kwini koka mali mune a ni ya malembe loko mali ya UIF loko the more mali ya we yi va henhla na ya khuphuka a ni swi ya malembe lama nga ma tirha loko ku ri va koka 100 rand n'hweti leyi loko n'hweti leyi lembe leri taku loko ku ri ku mali ya we ya increase fanele sweswiwa vatirhi vo tala sweswiwa n'hweti yaleyi ya April timali ta vona ta kumeka ti-increase van'wanyani va kona ku na ti-increase the more increase na yo ya khuphuka i ku phela lexi xin'wana xi fanele hi ta va vitana ni lava ku hi yi tsema hi ta va vitana kambe lexi mi fanele ku mi tlhela mi xi languta na n'wina i ku a swi koteki ku loko mi kha mi humesa 100 rand hi n'hweti a hi ni tekeni xikombiso xa 100 rand hi n'hweti ivi loko ku ya fika lembe mi ta va mi humese 1.2 ene loko mi kha mi humese 1.2 hi lembe ri yingiselani mi ta va mi humese 1.2 hi lembe rin'we na muthori a kha humesa 1.2 loko yi hlangana yi va 2.4 loko se yi fika yi hlangana yi va 2.4 n'we mi hola 5,000 hi n'hweti ivi va mi nyika 75% ya 5,000 se ivi ku nga wa 3.7 something mi ta va mi tirhe malembe mangani ku n'wina mi ta fanele mi hakeriwa malembe ya 20 leswi ni nga ta ku kombisa ku loko va swi hlamusela a ni swin'wana tiphesente leti na swin'wana tinhlayohlayo leti ta heba hi mhaka ku va ma ta ku tlhelelani mi ya vutisa kahle vuto mina loko va tsandzeka ku mi hlamusela lava va mi hlamuselaka hi ndlela lava ni langa murhangeri wa vona ku ya mahlweni na minongonoko ya tidyondzo ka Munghana Lonene ya dyondzisa tinhlokomhaka ta muxakolo mi nga ti kayeli minongonoko yaleyo laha hi ta ku njhekanjhekisaneni makwavo a hi amukeleni un'wana mingiseri 0860 002543 ku na minongonoko leyi va ku yi kha yi tiyimisele ku dyondzisa se va ta mi dyondzisa ku UIF yi tirhisa ku yini ndzawulo ya vatirhi yi tshama yi kha yi xava nkarhi lembe na lembe kwala ka Munghana Lonene na switichi swin'wana se mi nga kayeli minongonoko yaleyo laha hi lava ku anamisa miehleketo hi tangu dyondzisa lavo dyondzisa va kona hi yo mhaka ku ri na nongonoko wa tidyondzo a hi tweni ku ngomerini nhlekani hi nga rani pressang kona la 0860 002543 nhlekani inhlekani papa Mphukile papa mina hi pfukile na nchumu hi ngo vona papa no hi pfukile na hina a na ku tata ka leyi makwenu va heta ku vulavula nyana hi yona ya UIF ani lexi nga kona lexi mina ni nga kota ku xi twisisa na hina hi tshami hi yi kuma mali ya UIF va ri minawu leyi nga vekiwa hi 2001 aka malembe ya lawa a vulavulaka yona kulukumba loyi a heta ku vulavula va ri hambi u nga vo 40 years hambi ri 50 years kambe malembe lava va ma hakelaka i malembe ya mune ku ya hi leswi mi nga swi vekisanyana xiswona swa ku a hi nge i hola mali yo karhi
ni tirha kha ku hoxela mali yo karhi ehenhla ka swona hi swona leswi endlaku ku ri hi milawu leyi nga kona lama malembe mo tala ma 30 years hi nga ma calculating hi calculate malembe lama ma nga kona ma muni hi ku swo va ku swi tsandza ntsena ku va ku munhu a tirha a tshiketa ntirho a suka a ya tshama hansi ku hayi woni ta mali ya mina UIF ku va a tirhi malembe mo tala a swi vuli ku ya kwa benefit aka yona ni i benefit ya malembe malama matsongo a nga ma tirha hi nkarhi wolowo a nga tirha hi wona i benefit ya kokwalaya ntsena leswiya swo tala leswiya swi nga ku ve ni tirhi malembe mo tala kumbe ni tshame ni tirha ka khampani yo karhi ni suka ni ya nghena ka khampani yo karhi ni nghena kwihi na kwihi leswiya va ri a swa ha ri kona ma swi vona na n'wina mi ri va ri no hikuva ni tshame na mina ni vutisile na mina siku rin'wanyana aka malembe ndhaku ni vulavula ka swilo swin'wana na loyi a ri na ku hi swona ivi loko ni ri a labour department va ku papa mo hi mi kombeta papila leri hi nga ri khoma laha ku ri papila leriwani ma ri vona ri tsaliwini lahawani na ni ku ina ri vona va ku se ma swi vona leswi hi vulavulaka swona hi vulavulela ku ri ina ka vula ka na ku nkarhi wun'wanyana lomu a mi tirha kona mi nga kuma ku n'wina mi languse ku ri hawa mina a ni hola ku tlula ximanimani kambe loko hina hi ta fika laha hi nga hi kha hi mi hakela hi ri va ka labour department hi landzelela minawu leswi yi nga vekisiwa hi swona hi nga ka hi nga tluli hi ku mavasa i tirhe malembe ya 10 ku ve ni lowun'wanyana u tirhi lembe rin'we mara va ta hakeliwa ku malembe ya mune hinkwavo ka vona swo tsandza ntsena ku ri hi ku loko hi kha hi tirha lomu emintirhweni kambe swi kona ku munhu a nga tirha lembe rin'we a hakeriwa malembe ya mune ka UIF ku ri a na ta ringeta ku nyiketa xikombiso ku loko ni fika kwalaho hi ku a ni vunyingi bya vatirhi a xona a swi kona ni swi tisa kahle ngopfu hi ku a ni va vona lava kulukumba loyi leswi a kha swi vulavula ni hi marito man'wani swi ri i tirhi malembe mo tala ivi un'wana ya malembe ya 5 ivi va fika va hakela ku hinkwenu mi hakela malembe ya mune hi ku angarhele leswi nawu wa le partner vulavulisa swona se i kuma u nga ku yena nkarhi wun'wani u rhobiwa maswo swo fana na sweswo na ku na kulukumba un'wana wa a rhangela ku UIF a nga tshama swi hlamusela kahle ngopfu swilo leswi ko va ku a ni tivi le ka xiyimo xa ku tata swi hlamusela ke yingisela kahle ku angarhela kahle inkomo papa ya khensa swinene inkomo a ni swi tivi kokwalaho ka yini se yi nga ri ya hlwela hi sungule kahle a yi nga hlweli se yi sungula ku hlwela loko mina ni vulavula un'wana a sala a vulavula le ndzhaku i 24 timinete ntsena ku bila awara ya 12 nongonoko i Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi tweneni ku we a n'wi raha ku yini kumbexana hi nga siya ka tihlomanga ta mahungu nga teka loyi a ri wo hetisela enhleka ayi khalanga mpfukeli na momelele ngamukeri okay mpfukeli nga vona buti khalanga hello ne mi yingiserile buti okay khalanga mina ni la ku ta na leyiwani ya ku khomiwa nkosi ka timovha leti to fambisa mali mani ku va ku kha ku famba ku va kha ku dlayiwa vanhu masiku hinkwawo loko kha ku khomiwa timovha leti nkosi mani se hi mhaka ya nkarhi ni ta ringeta ku komisa ku va ku a ni na information yo helela ku mali leyi va ku yi kha yi fambisiwa i mali ya government ya ivi riqingho ri va tsema okay a va na vuxokoxoko bya ku mali leyi va ku yi kha yi fambisiwa yi va yi kha yi ri mali ya government kumbe njhani kambe mali ku ya mani a swi nga ri na mhaka ni mali a yi fanele yi va mali ku vanhu a va fana na va khoma nkosi ka mavatwa vanhu va kha va kumeka va kha va vulavuriwa hi vona le ka commission ya madlanga ku le ku vulavuriweni ni vona ku van'wana a va tirha hi milandzu ya ntwe lieutenant general Nhlanhla Mkhwanaza kha vulavula ka ad hoc committee vhiki leri nga hundza ka kombisa ku van'wana va wela ka timhaka ta ti cash in transit van'wana cash in transit hi sweswo khoma nkosi timovha leta to heleketa mali kambe xivutiso i ku swi dumise hi va mani swilo leswi hi ku mali ku sukela khale na khale yi ri koho yi kha yi heleketiwa yi suka hala ya vakokwana va kha va denda ku nga ri na swona swilo leswi se mara se swi dumisiwini swilo na dumisiwa swi dumisiwa hi ndlela leyi ya ku se un'wana na un'wana munhu wa swi tiva ku ku na movha leyi rhwalaku timhaka ta kumbe yi rhwalaku mali vakayi a hi mitsweleni hi le ka 0860 002543 hi ya ka tihlomanga ta mahungu ya misava ya awara ya n'we kusuka kwalano
ya bula na Professor Dumisani Mabunda. Professor Dumisani Mabunda e bula na bona hi twa ku veri vele ku voneni ka yini ka ntshamo ngopfungopfu Sergeant Nkosi leswi va nge le ku swi boxeteleni hayi nga ri se swi ndlaku vanhu va thukuthela ma vanhu va pfumpfa va kombetana na hi tintiho hi ta vuya hi yisa mahlweni hi bula na vona endzhaku ka loko hi twa ku mahungu ya misava ya ora ya n'weta emisekweni nhlekani hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula se mi hleketa ku hindzisa ku yini mi ringeteli ku vulavula na va makhanselara sweswo re a bile na vo vanhu ro vuja re ramole dilo fela ali fedi re ile mobani vanhu ro vuja re le tlamu ka mkwalo re kita mobani va ro vuja re ka mkwalo re a kundra ka wa dara kundra ka ene nkale kuna mobani vana ri kabisa ri la u ya ina na vela u ta fita rasu ene swi vula ku lan'we mi nga kona ku hamati ayo awuna me tibuleki mu tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ukayelele eka Afrika wa vulavula Ahe minjhani botphete na muhumelerisi kwalano hambileswi tinhlokomhaka na nga yi twanga kahle mara ni twe nga ri vulavula hi swa ka government hayi mfumo wona wa hi hluleka hala hina hi tirhela kona futhi hina hi tirha na madyambu hi tirha leswi swo responda tivhene leti hi hlanganaka to na ta maphorisa ti 1 eye man ti layite hi tihlo rin'we loko hlangana na yona a wa ha swi tivi wo fane paka asayitini i nyiza hi hindza a wa ha swi tivi no yi famba sayitireni phela hambi xithuthuthu hambi yini loko hi hindzini kuma ku i vhene palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona nomoro e Afrika wa vulavula mingisero mungana la FM khesili tlhokomaka ta mahungu bongi n'wana tima luleke a yene ni ka Professor Dumisani Mabunda Mr Quiet bula na bona la tani mtivi timaka ta maqhinga ya ku lwisana na vugevenga kusuka a College of Law a University ya Afrika Dzonga hi ndlela le a hi tweni ku va ri yini vona ni ku xiyimo xititano prof nhlekani mamkereri ka mungana lone aka ha ri na munhu la ni swi tivi ku endleke yini ni swi tivi ku endleke yini ani kambe hi ta va hi kha hi langutana ku la ku ta twa ku vona vuhleri bya vona byi ri yini loko hi kha hi languta ka timhaka leti ti fambelanaka na hoyi leyi nge le ku endlekeni ngopfungopfu le ka khomixini liya ya madlanga hi ndlela yaleyo a hi kuti mingiselo wa mina 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 ntirhi hi lava ku bula na Professor Dumisani Mabunda lava ku twa ku loko timhaka ti tetani ve le ku voneni ka yini ka vumbhoni lebyi byi nge le ku nyikiweni na ku komba ungeti se ku na vanhu va sungula ku tshukisela na mahlo ku ya hi vumbhoni lebyi va ku byi ka byi nyiketiwa hi ndlela yoyoleyo se timhaka leti lavaka ku va hi twa ku mi angula kwini ka tona eka mhaka leyi nako handle ka timhaka toleto hi fanele hi tlhe hi langutana ku yisa mahlweni hi ri yini tanihi hi vaaki ku ya hi leswi swi nge le ku andlariweni swilo leswi swi nge le ku vulavuriweni swilo leswi nge le ku humeleleni endzhaku ka loko ku ri na timhaka leti ti fambelanaka na ntshamo luwa wa le ka khomixini liya ya madlanga hi ndlela leyi Sergeant Nkosi u boxe mavito yo tala ya vanhu vo tala hi swivangelo swo hambanahambana se xivutiso ku ta va ku hi fika njhani ka xiyimo xa muxaka luwani Professor Dumisani Mabunda va yime ku lunga ku va va bula na hina prof nhlekani mi amukeleli ka munghana lone ndzikani kalanga hi xewetana vayingiseni a khensa swinene prof ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina kumbexani hi nga sungula ka ku ongeti mintshamo leyi ngopfungopfu hi mpfhuka Sergeant Nkosi va tlhelela va sungula ku nyika vumbhoni na Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi va tlhelela ka ad hoc committee ongeti se ka hisa mani ku endleka yini ya inkomo khalanga se ka hisa kambe ho khensa hi ku ad hoc committee se yi gimetile mitirho ya yona I'm sure va le kusongasongeni ku ri va ta endla swibumabumelo kambe ha swi tiva leswaku ri madlanga commission ya emahlweni mbhoni leyi nga kona namuntlha na masikunyana mambirhi manharhu lama nga hundza yi le ku yena mahlweni na vumbhoni bya yona yi le ku ringeteni ku hlamula swin'wana swa swivutiso kun'wana swi komba swi tikanyana kambe
va tikomba va tiyimiserile ku va ta hetelela va kume ntiyiso ho pfumela leswaku ri va nge gimeti vumbhoni bya yena va nga se fikelela le makurhweni hikuva swi tikomba ingaku Sergeant Nkosi un'wana wa ti-sergeant aka history ya South African Police leyi a yi ri komba yi ri busy ngopfu yi nga tirhi ntirho wa xiphorisa ntsena kambe a yi nghenisa tintiho na lomu ku yelanaka na tithenda hi swi twile ka vhiki leyi nga hundza ku ri na ku hala Tshwane ku hala hi nga kona se a ku ri na ku nghenelela ka yena Sergeant loyi ku va a lulamisa swa tithendara. Ni le ku languteni prof ku vumbhoni lebyi a nga le ku byi nyikeni byi katsa byi nghenisa na van'wana tipolitiki byi nghenisa na titendara ku va ku endleke yini ku va ku endleke yini ku va munhu a hetelela a suka ka ntirho wa yena lowu hi n'wi tivaka kha a tirha woho a tikuma kha a phasaphasana ka swiyimo swa muxaka lowu swi nga swi vula ku a ku na loyi a langutelaka ku vona ku Sergeant Nkosi i tirha hi namuntlha. I xivutiso xa kahle Khalanga kambe leswi swi tikomba kahle ku ri ku na swo hoxeka hi tithenda etikweni ra South Africa. Loko hi languta xiyimo xa vugevenga xigevenga xi languta laha ku nga na weakness kona xi kota ku nghenelela a hi nge hi le ndlwini ya n'wina xa mi monitara loko mi huma hi nkarhi muni mi vuya hi nkarhi muni so the criminals are opportunists so Sergeant Nkosi i vone ti-opportunities ta ti-tender processes se hi loko a teka opportunity yaleyo ku benefita kambe eka organized crime ku na leswi swi vitana ku na freedom ya ku va kota ku tirha mitirho ya vona se leswi endlaka ku ri swi tikanyana ku va varhangeri va kota ku vona ku ri munhu wo karhi le ku tirheni ka ntirho wa yena kumbe i endla swin'wanyana mara ka ti-institutions to karhi wa declare loko ku ri ku i na ti-interest ta ti-business kun'wanyana ku ri va ta kota ku vona varhangeri va wena ku ri ntirho loko u nga fambi kahle swi vula ku ri i tirhisa nkarhi wa wena wa ntirho ngopfungopfu ka ti-business leti nga yelanaki na ntirho wa wena so laha swi tikomba ingaku Sergeant leyiwani a ri na ti-connections aka high ranking officers loko mo languta ti-general leti a ri kusuhani na tona ma swi vona ku ri a ku ri the right hand man of many generals so swi endle leswaku ri a kota ku nghenelela na le ka swilo swa tithendara hi twaka vumbhoni bya kona ku ya nkarhi wa sweswi. Loko hi ka hi languta ku ya emahlweni prof ni ku tivutiseni ku loko ye kulukumba kumbe Sergeant Fanny Nkosi a ri ku ri murhangeri ka xiyenge xo karhi ka maphorisa xiyenge lexi a xi rhangelaka xi tirha yini? A swi kombi a ri murhangeri muhaxi a nga ri murhangeri hi valava vo General Sibiya yena a ko va munhu loyi a tshembeke ngopfu leswaku loko va ku ntirho wo karhi i ta wu tirha a wo va investigator aka organized crime ene loko mi languta swiyimo swa maphorisa Sergeant i xiyimo xa vumbirhi loko xi nga ri xa vunharhu kusukela le hansi hikuva ku na constable ku na khala ku ri na leswi a swi vitanaka ti-lance sergeant se ku fikelela ka xiyimo xa yena lexi nga xa vunharhu lexi nga sergeant sergeant i munhu loyi a nga ri ku na ku nghenelela ngopfu ka vurhangeri ka management kambe loyiwani ni nga n'wi vitana ku i super sergeant hikuva a tikomba a nga fani na ti-sergeant letin'wanyana kumbexani ta ha ri kona tin'wani kambe ro sungula hi vona sergeant loyi a ri na influence yo tlula na ti-general tin'wanyana kumbe ti-high ranking officers tin'wanyana kusukela ku hala ka vo brigadier ku ya le henhla kuve loko hi kha hi languta leswi a endla swona ku ya hi vo tatana kumbe Sergeant Nkosi loko va nyika vumbhoni ka Madlanga Commission xikombiso va kombise ku mina no gongondela vanhu tivanti ni ringeta ku pfulela lava va lava ku pfuniwa ngopfungopfu lava nga le ku laveni ka mintirho hi ndlela yaleyo ku nga ri hi ndlela yona leyi sweswi swi langutekisaka xiswona hi nga n'wi tshemba a swi tshembisi sweswo muhaxi hi ku vanhu lava hinkwavo lava a vo tiva yena ntsena maphoriseni a ku ri the middleman ya maphorisa a swi tshembisi leswiwani kambe hi leswi a vulaka swona yena ku ri hayi vana vo ni sukela va ku hayi hi endle ti-applications to karhi hi nga ka nga hi lavisiseli na se ni pfumela leswaku ri commission yi ta humesela rivaleni ntiyiso na leswi swi nga ri ki ntiyiso Khalanga hi ku
aka vumbhoni loko vumbhoni ya ha vulavula swi tikomba yi vulavula ntiyiso ku fikela loko an alternative yi humela rivaleni yi khansela hinkwaswo leswi swi nga vuriwa hi mbhoni leyi sungula so sweswiwani timbhoni hinkwato ku katsa na yona mbhoni leyiwani vuhleri bya vona byi ta lavisisiwa ku kuma leswi nga ntiyiso na leswi nga tiki ntiyiso kambe on face value swi tikomba na rimbhoni yo tshembeka loko ku ri khoto a hi ta vula leswaku ri he is an unreliable witness and he's not the only one na tin'wana timbhoni leti nga humelela a hi yena wo sungula kambe va commissioner Baloyi na Khumalo va tikomba va ri na vutivi swinene bya ku kota ku lavisisa hi vurhon'wana ku kondza va fikelela le makorhweni ya ntiyiso ku kondza mbhoni yi pfumela ku ri hayi mpela leswi yi nga swi vula ku sunguleni a ku nga ri ntiyiso ndza pfumela leswaku ri namuntlha ku nge siku ro hetelela hi ku ma n'wi vona yi fostela commission ku yi pfa yi ajena ku nga ri hi nkarhi lowu nga vekiwa ku hi ta va 10 o'clock kumbe hi 1 o'clock so swi nga ku swi dileya and commission yi nge pfumeli leswaku a suka a xitulwini lexi a nga ka xona a va nga se kuma vuxokoxoko bya swivutiso leswi va nga na swona loko ni nga ni languta leswi ya tirhaka swona Sergeant Fani Nkosi mi ta ni khomela ku jikajika ndhawu yin'we kwalano prof ni lava ku kota ku hi famba swin'we na vayingiseri i le ka xiyenge lexi ya vengeri i organized crime unit loko va ku organized crime unit yi va yi kha yi tirha yini hi ku loko mina ni kha ni swi languta hi vutivi byo ka byi nga pfuni nchumu byo va muhaxi ntsena prof ni le ku voneni ku milandzu kumbe swihehlo leswi swi nga le ku tisiweni hinkwaswo swi tikomba ku ri vugevenga lebyi byi vaka byi ri ku kunguhatiweni se ku ve na ku nghena munhu loyi mi nge ya lwisana na swona ku endleka yini organized crime i vugevenga lebyi nga hleriwa lebyi nga bya xiyimo xa le henhla ngopfu a byi fani na vugevenga lebyi bya ku va endla ti-pickpocketing va tekela vanhu ti-cellphone i kuma ku kwalani ko va munhu wun'we kumbe vambirhi va tirhisanaka swin'we kambe organized crime i vugevenga byin'wana bya xiyimo xa le henhla ngopfu lebyi byi khumbaka na vanhu lava mi va vonaka va mbale tisuti masiku hinkwawo kambe loko vaakatiko va hetlerile vona va nga hetlelanga va karhi va yisa vukungundwani emahlweni so unit leyiwani xiyenge lexi a xi vekeriwe ku va xi lavisisa vugevenga byo fana na byebyo nakona xi tirha ngopfu ku va xi ri na tinhlori lava hi vitanaka intelligence ku fana na leswi a mi swi vulavula ni nga se nghena emoyeni swa ku ku na ti-cash in transit heist ku va maphorisa ya kota ku kumisisa vanhu lava hlelaka vugevenga lebyiwani vo fanele va va na vanhu lava va tirhaka kwalaya ka group yaleyi teketelaka timali va tirhisana na yona ingaku na vona i swigevenga kambe ku nga ri swigevenga ku va ku ri nhlori leyi nga lo plantiwa endhawini yeleyo a hi nge hikwalaho ku hangalasiwaka mali kona security guard wo karhi i fanele a tirha ingaku o va security guard kwalaho kambe a nga ri security guard i lo plantiwa leswaku ri a ta kota ku kuma vutivi bya ku yi planiwa njhani cash in transit heist na loko se ya humelela loko maphorisa yo lava ku ri swigevenga hinkwaswo leswi swi khumbeka swi dlayiwa swi nga ha dlayiwa easy kambe loko ku nga ri na intelligence ya strong organized crime na yona a yi koti ku tirha ntirho wa yona xin'wana lexi nga xi vulaka ku ri organized crime yo swi fana na kungutisiwa ti-drugs kusuka ematikweni mo karhi ku fanele ku va na vanhu lava va swi tivaka ku ri kusukela kwale Brazil i va mani lava xuxumbisaka ti-drugs ku ti tisa va South Africa loko se va lenda a airport hi loko se vo hlangana na maphorisa va khomiwa hikuva va ri na vuxokoxoko bya ku va suke rini a Brazil a va dyanga na swakudya ka swihahampfhuka ku komba ku va va mite swin'wana swi swo taniyani se ku na timhaka leti ti vulavuriwaka ngopfu ku vulavuriwa hi the-big 5 ku fika sweswi a hi vona big 5 leyi prof nako i ncini xi endlaku ku ni le ku languteni tinhlokomhaka ta mahungu ku sukusela tolo swi tikomba ongeti murhangeri wa economic freedom fighters i van'wana wa vanhu lava vilerisiwaka ngopfu hi mavulavulele ya lieutenant general Nhlanhla Mkhwanazi kambe ku vilela loko a ku twali ngopfu loko swi ta ka timhaka ta leswi swi nge le ku vulavuriweni hi tatana kumbe hi Sergeant Fani Nkosi swi nga va swi vula yini leswi swi tikomba ti-political
parties to karhi ti nga va ti khumbeka ka vugevenga byo yelana na ti-tender aka ti-municipality to tala ngopfu kambe a hi na vuxokoxoko bya kona kambe leswi swi tivaka sweswi hi sweswi swi paluxiwaka a Tshwane swi nga paluxiwa a Kurhuleni. That's why mi kuma ku ri minkarhi yo tala caucus ya le ka municipality va tshama kha va arguwa va susa un'wana switulwini va veka un'wana switulwini ku va ku ri na xikongomelo xa ku loko hi veka loyi wa party yo karhi hambiloko yi leyitsongo hi ta swi kota ku nghenisa mavoko ka ti-tenders swo karhi ku nga ha va ti-water delivery mafia ku nga ha va sabotage to hambanahambana leswaku ri loko vanhu vaakatiko va nga ri na switirhisiwa munhu yaloye a nga vekiwa ka xitulu xexo a ta ri na ku tshembisa leswaku hi ta kota ku va lulamisela kambe ku nga ri hi xikongomelo xo lulamisa swilo so mhaka ya tender system loko yo kota ku lunghisiwa hi ku va nyikiwa ti-tender khalanga vanhu va nga swi tivi ku endla xikontiri kambe a wine bid ya ku yena yi ta aka xikontiri ku humelela ku hetelela ku nga ri na xikontiri kwala a va te va ta kota ku aka xikontiri mara government yi humesile timali teto ti nga ha tirhi ntirho lowu se swi tikomba kahle ku corruption khalanga i concern yi fanele yi va concern ya muakatiko un'wana na un'wanyana kambe swo tika hikuva tanihileswi swi tivaka ku ri ti-whistle blowers lava va baka swirili ku vika swa vugevenga va 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 veka vutomi bya vona enghozini loko vo vulavula swo karhi so a hi swi tivi ku ri ti-recommendations leti ti nga ta vekiwa ti ta endla leswaku ri vaakatiko va volunteera ku va va tisa information aka maphorisa hi ku damage se yi endliwile vanhu vo tala a va ha koti ku va na ku tshemba ka maphorisa na le ka justice system hi ku angarhela khalanga a hetiseleni ku na mavito man'wana ma nge le ku humeni ngopfu la mo fana na va Steve Mutsumi mo fana na va Jordan Zanemvula Msivi lava n'wi tivaka tanihi Mswazi loyi a nga khombora ku a nga hundza misaveni ku va na KT Katiso Molefe ku va na Vusmusi Cat Matala ku va na Sergeant Nkosi ku va na Major General Shadrack Sibiya van'wana va vula ku mavito lama i man'wana lama ma nga le ku vuyavuyeni ngopfu loko swi ta ka timhaka ta mintshamo leyi nga kona se xivutiso ku ta va ku loko mavito lama ma kha ma vuyavuya ma kutani prof loko hi kha hi hetisela ku ta fanele ku endleka yini ku ya mahlweni no ka ni nga tivi ku ri eka ad hoc committee na madlanga commission hi leyi nga na matimba ngopfu ku va yi endla swibumabumelo swa ku endla leswaku ri lava ku nga ri vumbhoni bya ku va vana vukungundzwana byo karhi va yisiwa tikhoto va ya ti hlamulela hi ku sweswi ti-process letimbirhi letiwani a ti na matimba ya ku kota ku khoma vanhu lava hi ku a va nghenisiwi ekhotsweni ti ngo ho endla swibumabumelo ku fana na swibumabumelo leswi nga endliwa hi madlanga committee unfortunately swo nyikiwa president so a hi swi tivi ku ri a swilo swa njhani kambe hi karhi a hi vona mikitsikitsi van'wani va le ku suspendiweni emintirhweni van'wani va le ku yimisiweni emintirhweni sweswo taniyani so leswi vulaka ku ri commission leyi ya madlanga leyiwani loko yi ya fikelela emakumu hi nga ha vona swibumabumelo leswi swi nga ta endla leswaku ri ti-authorities ti teka magoza yo karhi hi ku sweswi ku ngo ho va vumbhoni ntsena kambe byi vehleriwa byi fikelela makumu laha nga ta pfumela leswaku ri van'wanyana va ta helela va mbale ti-overall ta orange kambe loko hi sungula mintshamo leyi prof a ku ri na leswiya swa ku komba ku karhala tikhomixini i ncini xi endlaku ku sweswiwani mi twa longeti mina ku tshembanyana ka ku kumbexani ku nga va na ku cinca endzhaku ka swibumabumelo leswi nga hetelaka swi tisiwa ngopfu loko kha hi langutaka ku hi na matimu hi ya timhaka ta tikhomixini ku na un'wana muyingiseri a nga vulavula vhiki leri nga hundza a ku futhi a muyingiseri muhleri a ku khomixini i ndhawu leyi vumbhoni byi tekiwaku byi ya dlayiwa se n'wina mi vona ongeti swibumabumelo hi matlhelo mambirhi swi ta hi yisa kwele ku ka hi hetisela prof ya munhu yaloye a nga vulavula swo tanihi sweswo a nga yexe hikuva loko hi languta matimu ya tikhomixini leti nga hundza ti endle swibumabumelo swa kahle swinene hi ngo vulavula hi Zondo commission laha ku nga tirhisiwa mabiliyoni mambirhi ya tirhandi
kambe loko swi fika laha ku implementiwaka swibedhlele leswi swi komba swi tikanyana lava va fanele va implementa swilo leswi va swi tiva ku ri vaakatiko a va hlweli ku rivala loko se swi vekiwile ku ta va na ti-scandal to karhi laha se hi nga ta concentrate ka tona hi rivala hi ti-commission leti mara ha pfumela leswaku ri loko ku na leswi swi vitanaka political will swi ta endla leswaku ri ku va na ti-reform especially aka maphorisa ku va na leswi swi endliwaka swa swi fana ti-lifestyle audit na ti-top secret ti nyikiwaka vanhu lava nga na swiyimo swa le henhla leswaku ri va nga koti ku nghenisa mavoko lomu ku nga na timali ku nga na ti-corruption aka reform swi nga ha koteka kambe ku va hinkwaswo swibumabumelo khala nga swi implementiwa a swi tshembisi ngopfu hikuva hi ti vona ti-commission to hlayanyana ti nga hundza a hi vonanga nhlanga yo huma ngati ya nhlanga yo huma ngati a yi vona kanti kumbexani ku cinca ka swilo xivutiso lexi khalanga hi nga vi ti-pessimist a hi veni ti-optimist hi tshemba leswaku ri hayi sweswi minkarhi yi cincile laha hi ta kota ku vona ku cinca laha ku tshembeka ka xiphorisa na ka criminal justice swi nga ta vuyela ematshan'wini ya swona ku maphorisa ya hloniphiwa maphorisa ya tirha ntirho wa wona ya holeriwa kahle ya nga temptiwi ku va va teka timali ta ti-cold drink laha switarateni prof a hetsele xivutiso lexi no hetsela a ni nga fanangi ni mi vutisa n'wami tipolotiki kambe na sindziseka ku mi vutisa loko van'watipolotiki va fanele va kariha va na ndlela kumbe lunghelo ra ku va va kariha kumbe va fanele va ya va ya tinhlamulela kwele ka madlanga commission ngopfungopfu loko va tshahiwile ku fana na va Action SA ku fana na va ANC ku fana na va EFF sweswo loko va kariha a vo fanele va kombela commission ku ri hayi leswi swi vulavuriwaka laha handle emavunwa hi kombela ku hi ku mina extension hi kombela leswaku ri hi ya vulavula na vaakatiko kwala ka commission hi veka side ra hina on the other hand na commission na yona yi na authority ya ku mavito lama ma kombeteriwaka hi timbhoni va nga decide ku ri va vitana vo karhi loko va ri na vumbhoni bya leswaku ri hakunene mbhoni leyiwani yi menxioniwaka laha yi na swo karhi ku tihlamulela so va na right ya ku va ni vo ti-defenda na vona ku va ringeta ku basisa mavito ya vona kambe loko vo nyikiwa opportunity i platform ya kahle ya ku va kota ku tihlamulela because ku na leswi hi xinahungu i ad alteram pattern leswi vulaka ku ri coin yi na matlhelo mambirhi loko i lumbekiwa i fanele yi nyikiwa nkarhi wa ku va yi ta tihlamulela leswi odi alteram yi vulaka swona so hi tshemba leswaku ri va ta vitaniwa van'wani va lava va kombeteriwaka hi tintiho leswaku va ta tihlamulela ni mi twile prof a khensa swinene mani heyi xiyimo xo tika lexi hi nga langutana na xona kambe hi ta twa ku vayingiseri va ri yini loko hi kha hi languta ka matshamelo ya timhaka hi ndlela leyi inkomo hlayisekani kalana inkomo prof a khensa a hi yenini ya vona mingisero Munghana FM ku yi hela njhani namuntlha mitshamo leyi yo tshama kha yi kavanyetiwa va ku hayi no kumbexana a hi fanele a jenanyana hi lunghisa leswi sweswo swa ku taniya ni tshemba ku na wehe mingiseri i na tlhelo ra wehe ra mhaka hi sale timinete ta ntlhanu ntsena ku va hi ya ka awara yan'we hi kuma mahungu ya misava loko hi vuya mahungu ya misava hi languta muhleri wa tipolitiki ya nga ta hi hlelela ku swa fanelake ku vanhu vo fana na vatatana Malema va fanele va caca loko mavito ya vo ya kha ya tshahiwa kumbe va kha va lumbetiwa kumbe a ku fanele ntsena ku va ku na mina na ku tata ni ta tihlamulela leswi a swi vula ku a hi swona emhaka leyi hi lava ku hi landzelerisa hi ndlela leyi nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana FM makoma ndlela ya mahlweni ka leswi sweswo mingisero Munghana FM nongonoko ya Afrika wa vulavula sale timinete tinharhu hi ta gimeta xiphemu lexi xo sungula xa nongonoko a hi mi tweneni va ka hina mi le ku voneni ka yini n'we ka mitshamo ya muxaka lowu hi swihi leswi mi lavaka ku swi vula xin'wana lexi a ni kha ni mi vutisa xona ni nga kumangi nhlamulo ka xona i timhaka ta ku khale ka president loko va vulavula na vaseketeri va vona kumbe vaseketeri va economic freedom fighters a Shego
va kombisa timhaka ta ku a hi tshunxekangi tanihi vantima munhu loyi a nga hi rhangela nkaya wa malembe hinkwawo pera a hi tshunxekangi hi lowu mingiseri hi nga se mahungula misava nhlekani Nhlekani Kalanga. Nhlekani Kalanga. ni mingiseri Ni ku hlekani sana vangiseri va Afrika wa vulavula. Kalanga Inkomu. na khomanya le ya madlanga. Malema wo kwata mahala. Vanhu lava koteka ku veni va correcta tidoti va swi vone khale. Hi ku ya tsundzuka loko Tatana Mathale, Catherine Mathale a ya le ka Adoka. I balekile. Ivi sibiya loko a ya ka Nana ka Adoka a baleka. Leswi swi kombaka swa ku no Malema i wa swi tiva hinkwaswo ka swona i vuyeriwile ka swona kambe ke a va nga kona nambi yin'wana leyitsongo vanhu lavatsongo va kona va swi vonaka swa ku kambe i ku baleka ke hi ku a ku ri na swivangelo leswi a va swi nyika a va kombisa ku sweswiwani ku ve na ku kunguhatiwe ku ta ndliwa yini nkarhi wa ha ri leswiwani a swi kunguhatiwe ka ha ri khale se hi yo mhaka va nge koti ku tshama va boheka kumbe va sindziseka ku ya swi ololoxa n'we mi ri vo lo baleka ya ka munhu wo fana na mina ni ri vo lo baleka ni ka van'wana lava nga ni vonera ku fana ra mina va swi vona swa ku a wo baleka ene swi kona swa swi baleka hi ku wa swi tiva swa ku a tirhisana na vona a ku na swigevenga va nga swi tiveki swigevenga leswi hinkwaswo ka swona swa big five ni swin'wana swinani swa ha ri kona ti-big five tin'wana ti nga kona va ti tiva hambi hi vo va president va ti tiva a swi kuma swigevenga va nga swi tiveki hambi hi president wa swi tiva hambi hi Tatana Mabuza ko va ku a hi tele ku rhula vito ra yena ri khumbakhumbiwe ko tala ngopfu tifoni number te ti khumbakhumbiwe ko tala laha loko a wo hanya a swi tala ka a hlamula swin'wana hi loyi nana deputy president hi loyi se wa nghena so kumbe leswaku hinkwavo ka vona ku na leswi va nga swi tiveki swi nga swigevenga leswi nga kola tikweni loko a kayisiwa hi swigevenga leswi va swi tivaka voho varhangeri va hina se ku ve loko ku ri ko kayakayisiwa hi swigevenga leswi va swi tivaka voho varhangeri va hina hikokwalaho ka yini hikwalaho ka ku swi le ku vuyeriseni ka vona va vuyeriwa phela hi vugevenga lebyi byi nga byi endlekaka swo swa ti-caters vanhu lavaya va tirhela vona van'wani va kona wa vona tikhampani to tin'wana ta kona ti tinaka ti tiva tin'wana ta kona tin'wana president yi inani wa vona mara tikhoma tinkuzi ku endliwa yini wa vona vula se a nga swi tivisa ku endlekala yini timali leti ti endlekalaka emakumu va ku byela ku va Tatana Mathale va vula leswaku no i tinani i le ka top 5 ya vanhu lava va nga fuma eLimpopo mara a ku na khampani leyi tivaka hi tiva tikhampani ta Tatana Nkuna na Nkuna Dr Nkuna hi tiyo ti tivaka leswaku ti tirha yini ti endla yini munhu un'wana n'wana a swi vonaka mara yena i nani ni biliyonere mara swa ku nani tirha yini a swi tiveki nimitri ya kumeni mahungu ya misava ni khenseri boti wa mina kambe va tsundzuxeni tindhani ku leswi va swi vulaka i mavonelo ya vona ku nga ri ya hina hi nga se ya mahunguni ya misava ya awara ya n'we na bongeni wa mun'wana timani leke nhlekani Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela inhlekani botphet na muhumelerisi minjhani ku pfuka ni tsakisa hi commission la mandlanga no pfumela ku ntiyiso wu ta hetelela wu humele handle botphet a na hala ta ba mavoko ni bela South Africa namuntlha before ni twa tinhlokomhaka ta mahungu leti nga hlayiwa hi vongi a na hala ku bela South Africa mavoko niko at least namuntlha ka mahungu a ni se twa ku ve ku dlayiwe munhu nyana twa ku ve ku na n'wansati a nga dlaya mukhegulu South Africa se a ni tivi ku hi hundzi ku tiko ra muxaka munhu botphet mara loko mo swi landzelelisa mahungu man'wana na man'wana ma vona ku dlayiwa ka munhu masiku hinkwawo munhu vula ku a vhikini ra 7 days swi endleka mahungu lama nga ta hlayiwa ka 4 days ma va na ku dlayiwa ka munhu kumbe ka vanhu hayi ku munhu u fini munhu u dlayiwini or hayi ku munhu u lovini so swi ni tsandzeni ku hi bela mavoko a wu languta mandlanga kumbe hi ta hi pfuneni kona rixile botpet na vayingiseri xikalavitla mhaka leyi ya va madlanga commission leyi nga kona ya mahlweni a ku na ku swi ta fika kwini ko va ku heta ti-resources ta mfumo vanhu lava va nga ku fambiseni ka madlanga commission na ku yisa va lava va yisa ku mbona hala na hala va ta ku ta loyi namuntlha ku ta loyi mundzuku
i ku tirhisa mali ya mfumo leyi fane yi pfuna swisiwana a ku na leswi nga ta ndleka Eliya Zondo Commission i mani a nga khomiwa ivi swa kona swi va na namuntlha swa ha ri kona a xiphoriseni hi ku va ta khomiwa va nga khomiwa few ya vanhu but a mahetelelo ma ta kuma ti-bail swi hetelela swi nga vonanga ku fana na nyuku wa mbyana lowu nga u helela ku voyeni laha South Africa ku tlangiwa ti-game ta vutomi ngopfungopfu ka hina vaakatiko lava hi nga vaakatiko lava hina hi vhotela ku swigevenga swi swi ta endla vugevenga emahlweni ka hina. Nhlekani Khalanga mina ni vona murhangeri wa EFF andle kahle loko a hlamule ku va a sukeriwini leswiya swi vulavulaka Mkhwanati i ku n'wi sukela na n'we loko munhu o mi sukela swi nge endleki mi nga hlamuli se o n'wi sukela loko ri ku i na vumbhoni Mkhwanazi waloye a humesi vumbhoni a byi veka rivaleni evident a kota ku vona ku himpela swilo leswi a swi vulavulaka swi na ntiyiso mara swa ta fika a vulavula hi munhu hi mavito ma vanhu swi ta swi endla ku swi hela swi fikelela laha ka ku loyi a khumbekaku kumbe vito ra yena ri khumbekaku na yena a hela a hlamula hi ndlela liya so u n'wi sukela hi ku ya hi mina a ni ze ni yima na yena Mkhwanazi leswi swi endlaka a nga ti endli nga ri yena o va na vutivi kumbe u tiva swilo leswi hinkwaswo kumbe yena o va 100% ku tlula vanhu lava nga kona hinkwavo la South Africa ta endzhaku loko yena a kote ku kuma leswi a nga kuma swona inkomu. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Ente isu mingisero Munghana Lonene FM xambirhi xa nongonoko Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela kumxani Ncindani voice note leyo hetisela hiyo yi nga hetelela ku yi sungulela mbulavulo wa mina na tatana Good Enough Mashego ndawu ta ku va sungula kwalani tatana Good Enough Mashego hi kota ku va hi va yingiserisa voice note yaleyo hi ndlela leyo ni kombela mi yi lulamisa ku hi tlhe hi tlanga futhi tatana Good Enough Mashego va yi twa hi kota ku va ri yini vona loko xiyimo xi te tani hi ndlela yaleyo ku ve ni ku vulavula kukulu kumbe ko tala loko swi ta eka timhaka ta loko tatana Mkhwanazi va ye aka ad hoc committee na leswi vumbhoni lebyi nga le ku nyikiweni hi fane nkosi lebyi byi kombaka ku ongetise ku na ku tshukiselana mahlo van'wani va hetelela va ku kumbexana loko a ri na vumbhoni a byi tiyisi Good Enough Mashego Nhlekani brother Mthukeni epfukele hi ngo vona a na Mthukeni hi na timhaka timbirhi leti ni lavaka ku hi vulavula hi tona mina na n'wina ya ku sungula ya ku khale ka president a va ri Seshego va kombisa timhaka ta ku vantima a hi tshunxekangi ni xivutiso ku va ku hi vo munhu wa kahle ke wa ku vula sweswo hi ta vulavula hi yona andhaka loko hi sungule hi leyi ya ku swi tikomba ongeti leswi nga le ku ndlekeni ka ad hoc committee na leswi ndlekaku ka Madlanga Commission vanhu vo fana na va tatana Malema a swi va hundzisi kahle kambe ke ku na muyingiseri hi loyi a hi sunguleni hi twa yena ivi ni twa n'wina mi angula mi ku yini mina ni vona murhangeri wa EFF andle kahle loko a hlamule ku va a sukeriwini leswiya swi vulavulaka Mkhwanati i ku n'wi sukela na n'we loko munhu o mi sukela swi nge endleki mi nga hlamuli se o n'wi sukela loko ri i na vumbhoni Mkhwanazi waloye a humesi vumbhoni a byi veka rivaleni evident a kota ku vona ku himpela swilo leswi a swi vulavulaka swi na ntiyiso mara swa ta fika a vulavula hi munhu hi mavito ma vanhu swi ta swi endla ku swi hela swi fikelela laha ka ku loyi a khumbekaku kumbe vito ra yena ri khumbekaku na yena a hela a hlamula hi ndlela liya so u n'wi sukela hi ku ya hi mina a ni ze ni yima na yena Mkhwanazi leswi swi endlaka a nga ti endli nga ri yena o va na vutivi kumbe u tiva swilo leswi hinkwaswo kumbe yena o va 100% ku tlula vanhu lava nga kona hinkwavo la South Africa ta endzhaku loko yena a kote ku kuma leswi a nga kuma swona inkomu. Good Enough mi ri yini a hi sunguleni kwalaho Brother ni sungula ku rungula vayingiseri va hlelo mhaka yi leyi loko munhu a ku brother u endle nchumu wa so a vulavula le parlamentini ka ad hoc committee loko ku nga na nchumu ku ri u endlile a wu fambi u ya ka vanhu va ku teka mahungu u ta vulavula kona u famba u ya le ka ad hoc committee na u ta ti vulavulela tatana General Mkhwanazi swa ku sungula nkarhi leyi a ta sungula mhaka leyi hinkwayo u fambe ka press conference
a vulavula endzhaku kwalaho ku va na commission of inquiry a miyela a ta vulavula futhi loko se a ri ka commission of inquiry a ku na leswi a swi vulavulaka loko a nga ri a handle ka commission of inquiry kumbe ka ad hoc committee. So loko a vulavula ku ri Malema ku na nchumu laha u tivaka a tirhisana na General Khan a swi pfuni swi nge pfuni ku ri Malema a ta la ka ka mateka vanhu va ku teka mahungu a ku no a ku na nchumu lowu endlekaka a famba a ya leka ku ri va mbeke koho cala leri ku ri a ta vulavula koho ku ri no man a va mi vutisa swivutiso na yena leswi a swi endlaka sweswi swi komba ku ri ku na swin'wanyana leswi a nga laveki ku ri vanhu va swi tiva so u endla leswaku ri xilungu va ku u tlanga munhu you are playing the man a nga vulavuli ti-fact leti vulavuleke tatana Mkhwanazi u vulavula hi tatana Mkhwanazi ku ri yehe a nga misavi Mkhwanazi gwala yini swilo swa ku fana na leswo munhu wo fana na kuna xirho xa huvo ya endla milawu lexi tatana Mkhwanazi a nga vulavula na xona twi loko a ri a ka nyika vumbhoni ro hetisela ni rivala vito ra yena a kha n'wi byela ku loko mina ni kha ni sacrifice ni endla leswi na leswi na leswi na leswi n'wina mi va mi nga ri kona sweswiwani mi kota ku vula a nga hlamulangi va ri swin'we kwalaya u byele kahle lo wa ni vona ku ri Patriotic Alliance kumbe HNSA u n'wi byele kahle a ku loko mi ri mina yena nghena kamareni ta vulavurisana ku ta huma munhu wun'we malunga parlamente a tlheka va ku swi vulavula ku ri se lava ku chavisa munhu loyi u n'wi byele kahle a ku me a ni na mhaka leswi swi endlekaka kwala a vulavula na vito ra munhu va ku Steve Mutsuma ku ri va ku na vanhu va ku teka mahungu na vanhu va ku fana na Web Rapid va ri michava ku vulavula vito ra Steve Mutsuma u vulavula na yena Steve Mutsuma ku na munhu va ku Steve Mutsumi u endla mhaka ya so so leswi swi komba ku ri le nkarhi leyi a ta vulavula na hi mhaka ya Malema na mhaka ya Khan loko a veka tidoti leti nawe wa ti vona ku ri ti le kwini a va byela vo Khusela Diko a ku munhu leyi mi ya mi tiva wa fika le Little House a famba leyi munhu wa ku ri u na political connection hi mhaka leyi ku nga na nchumu lowu endlekaka ka yena so leswi swi endlekaka sweswi ku ri swi ti komba ku ri mhaka leyi ya July 6 ya Mkhwanazi 2025 ku na ntiyiso ku tala ngopfu van'wana va ku u vulavule ku ri ku na tijaji ku na ti-prosecutor mara a yi vonanga nchumu ka mhaka ya ku fana na leyo sweswi a yi vonanga nchumu hi mhaka leyi ni vulavuleke vhiki leri hundzeke ku ri ku na mhaka ya ku protecta ya ku ri ntiyiso nkarhi wun'wana ya ka tikhomixini ya ku ya ku lova koho loko se yi ta va le masirheni i ku ri va ku munhu a ku fana na Matlala u ve na ti-case 18 kumbe 13 ya toho mara u sentesiwe ka ti-case timbirhi ntsena letin'wana wa famba wa withdraw tin'wana va withdraw munhu wa ku fana na le ku ri u teka ad hoc committee na General Sibiya lowu wa le KZN wa ku ri u mu lombe movha na ye u vela ti-case ta ku tala ngopfu ta ku ri ti famba va withdraw ku withdraw ka case Brapet ka ku byela ku ri prosecutor ku na mulweri wa leke na ye ku na mali leyi fambeke kwalaho so loko yi heta Matlala na ad hoc committee ku laveka ku va kahle ku va na yin'wanyana swilavisiso ku ri ti-prosecutor leti ta ku ri ti-case leti a ti withdrawa ka toho a va fika court va ka yi ta withdraw case leyi yi vo mani na ku ri vutomi va hanya njhani ku endliwa lifestyle audit so munhu a ku fana na Malema na yena ku laveka sweswi a famba a ya ka Madlanga a nga fambi ka ad hoc committee a ya ka Madlanga commission a fika vulavula mhaka ye ku ri ye u vona ku ri Mkhwanazi a nga vulavuli ntiyiso na ku ri Mkhwanazi a vulavuli ntiyiso kwale kwini ku ri ku fika sweswi hi ri vaakatiko va Afrika-Dzonga hi vona leswaku swa ku tala leswi swi vulavulaka swi vonakele swi humelela kambe maendlelo lama ma nga ma kha ma vula yini hi tlhelo ra timhaka leti ti fambelanaka na ku va va teka ndlela leyiwani tatana Malema xikombiso va lava ku fikelela yini va lava ku fikelela swa ku va tweriwa vusiwana va lava ku fikelela yini tatana Malema hi leswi ndi ku lava i ku tlanga munhu loko mi ri le groundini mi tlanga bola u nga swi koti ku makha mani loko a khome bola a swi koti ku yi teka loko u tlanga munhu u mu gindla i swivulavulo swa makaya u lava ku ri munhu leyi va mu humisa laha fieldini va mi veka le handle ku ri a nga vi koho hi mhaka ku ri loko a ri koho u tiva ku ri u ta ku dribble u ta kora tigoli ta ku tala ngopfu leswi a swi endlaka Malema sweswi i ku ri u lava ku hi xilungu va ku discredita Mkhwanazi ku ri hayi munhu loyi a vulavulaka mhaka leyi a ku na ntiyiso la ka yehe
munhu wa ku ri gwala munhu wa ku ri endle yinini ku ri swin'wana na swin'wana leswi ta humaka ka mulomo wa Mkhwanazi ku la Mkhwanazi tiva swi tala ngopfu nkarhi leyi ka ad-hoc committee u vulavule ku ri ku na recording ya yena swinuna na matsalwa maranga lava nga ku ri va ta yingisela u humise papila ra ku ri tsariwe munhu wa ri u Lesimax leswi ku byela ku ri ku na leswi a swi tivaka i Malema na General Khan mara a nga swi vulavulanga leswi so Malema u lava ku ri loko se swi ta humelela va ta ku ndzi ri Malema vulavulile ku ri munhu loyi a nga na ntiyiso swileyi u tiva ku ri na swa ku tala la swi humaka kona yi khomeni kwalano hundza hi laha hi ta vuya hi languta leya mukhalabye endzhaku leswi hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomandlela na muhleri good enough Mashego hi famba na yena ku Mashego ni khensile swinene loko mi ni khomele riqingho rero ku va hi ya mahlweni ku tshame ku va na mbulavulo wun'wana na wo wu tlheleli ka murhangeri wa Economic Freedom Fighters siku rin'wana a kha a kombisa timhaka ta leswaku vanhu vo fana na va MK a va lavi nchumu ka vona va lava ku hlangana nchumu na vanhu va MK hambi ko va ku ri ndhutini mi nga va pfumeleli va yima ndhutini wa vona hileswaku a va lavi nchumu hambi ku ri a minkosini a va va lavi ivi un'wana ku few minutes later ivi va vonaka va kha va amukela MKP esixixu ku ta va khoma xikatla se xivutiso i ku kahle ku endleka yini la na ku la ka ku president lava va ri president wa tiko va ku hayikho tiko leriwani vantima a va tshunxekangi a ku na timfanelo ta nchumu va va ri ka xiyimo xa kahle xa ku vula swilo leswi ku va ri president ka malembe hinkwawo pfu Rapet khale ka president Jacob Zuma u vulavule ku ri loko va nga tirhisani xikan'we va ri mavandla politika vanhu vantima valungu va ta khoma tiko leri ntiso ya ku ri kosesi ku ri loko u languta support ya DA yi le ka 21% ku fika ka 30% ku le ka 24% leswi ku byelaka ku ri tiphesente ta ku fika ka 18 ka 79 ti khome vanhu vantima problem leri kola hi ku ri tatana Zuma u khome tiko a ri president 9 ya malembe a ri sandla sa president 9 ya malembe ntoko ya 9 ya malembe ku ri 9 ya malembe ku ri u nghene 1999 a huma hi 2005 6 ya malembe plus 9 ya malembe leswi vule byela ku munhu lo khome tiko 15 ya malembe ka 33 ya malembe la ku ri Afrika-Dzonga a yona democracy sweswi loko a ku laveka ku va na ku tirhisana ka mavandla a vanhu vantima u vulavula hi vanhu vantima mhaka ku ri sweswi ya ku ri loko yena a lava ku ri ku va na vanhu vantima kwala vanhu vantima loko a nga lavi ku ri ku va na vanhu vantima a va vi kona and vulavula leswi i mhaka ya PAC vhiki leri taka 6 April 1959 i la PAC humeke koka ANC va ta sungula Pan Africanist Conservative loko a vulavula i mhaka ya ku ri ku laveka ku va na black unity ku tirhisana ka vanhu vantima a swi fanele swi ri nkarhi leyi a ri president ya ANC esikhathi leswi a ri president ya tiko a fambe ka PAC a va komberile na vo APC va Themba Godi a va komberile ku ri kombela i ta endla vandla rin'we leri ta swi kota ku tirha xikan'we lavo AZAPO a nga endlanga nchumu loyi sweswi le KZN a rivele a langutele leswaku ta khoma endzhaku ka nhlawulo a nga swi kotanga ku khoma so u vulavula mhaka ku ri ku laveka ku va na ku tirhisana ka mavandla a vanhu vantima mara EFF leyi ku ri a ri ka yona leswi xoka Julius Malema yo ya ku ri u teka fresh xivambo ka yona yo ya ku ri u teka vanhu va ku tala ka EFF vo Mzwanele manje vo mani ka EFF and hi nkarhi leyi va teka va famba na vo advocate Mkhwebane a yi twanga a vulavula ku ri no mani ku na ku ri n'we mi ta laha mi ri ti-individual kombela mi ta na EFF sweswi ku ri se swi tikomba ku ri ku na ku nga fambi ka swilo kahle ka MK party hi leswi twaka khale ka president a ku laveka Afrika-Dzonga swi va swi tivi kahle vanhu vantima a va hanyi kahle ku laveka ku va na vandla rin'we ra vanhu vantima leswi va swi kota ku pfuna a ku na ntiyiso leyi a vulavulaka kwalaho hi mhaka ku ri khale a khomile and se u kurile phela munhu loko ri u tsariwe hi 1942 sweswi u na 86 ya malembe swi byela ku ri a nga a vulavula ka yehe u lava ku ri laha a ta va nyikaka party leyi vo Duduzile va ta khoma vandla lerikulu ngopfu la ku ri ra EFF na mavandla man'wanyana la ka yona ku ve ku cince yini ke lexi a xi endla ku va ku EFF na MKP ti nge pfuki ti tirhisanini sweswi se ti vonaka ku ti lava ku tirhisana ku cince yini Rapet ti nge tirhisani hi mhaka ku ri
MK Party na EFF ifana na IFP akhale na UDM. Mabandla lawa vanhu lava sunguleke mabandla lawa na nyamuntlha va hanya va koho va jabuswa va fana na vanhu hinkwavo. A ku na bandla leri ndzi ri tivaka mera ku ri sungule hi munhu ra ku ri sungurile endzhaku ka nkarhi a ku no so ni ta ri tshika bandla leri ni ta huma ni ta pfumela leswaku ri khoma hi vanhu ri rhanga hi vanhu van'wanyana. IFP rhange yi tatela Mangosuthu ku sungula hi 1965 ku fika a lova hi 2000 and something. UDM sungule hi 1993 i Ruth Meyer na Bantu Holomisa na sweswi ku khoma ye Bantu Holomisa. MK EFF sungule Julius Malema na nyamuntlha ku khoma Julius Malema. MK Party sungule Jacob Zuma utaze a lova Jacob Zuma khoma bandla. So a swi pfuni swi nge koteki ku endleka ku ri Julius Malema a ni ta tshika vurhangeri bya bandla ra mehe ni ta va xandla xa Jacob Zuma ka MK Party kumbe Jacob Zuma ka ni ta tshika vurhangeri bya MK Party ni ta va xandla xa Julius Malema ka EFF. So leswi a swi vulavula vhiki leri hundzeke li nkarhi la fambele kaya ka Malema yi swi vulavulo ntsena mara swi nga endleka swi endleka loko endzhaku ku ri munhu a ku fana na Jacob Zuma a lovile a fambile munhu a ku fana na Malema a lovile a fambile mavandla va nga swi kota ku tirhisana mara loko va hanya vanhu lava endleka mavandla a ni voni ku swi ta endleka. Se a hetseleni good enough ku loko tatana Malema va ti va MKP a va va lavi helo hambi hi le minkosini ivi va fika va va amukela sweswi a nkosini ku cince yini? Antiri Brapet ta vula le maka ya maAfrika ku ri ku na swilo swin'wanyana swa ku ri maAfrika a tshembela ka swoho ku ri Brapet na loko a endle swilo swa ku biha mara loko sa lovile a vulavuli swilo swa ku biha yena a vulavuli ntiyiso hi maka ku ri a hanya njhani vutomi bya yena. So va vulavurile ku ri ya MK Party va yi lavi na loko ku lovela loko ku na ti-funeral va yi lavi MK Party mara loko munhu a byela ku ri ntata u nge vulavuli ku ri ku va na reservation ka funeral or no u nge ti ka funeral leyi. So Malema u swi tivile ku ri Jacob Zuma loko a ya le kaya ka makatsongo wa yena u ta ku ta campaign u swi tive kahle ku ri u ta ku ta campaign mara a mu pfumela ku ri a ta ti vonakarisa ku ri kahle u tela yini. So a swi ta pfuna Jacob Zuma kambe a fikele a nga vulavuli mhaka ya ti-party unit a nga vulavuli mhaka ya ku tirhisana na EFF a vulavula swa ntsena swa ku ri ku tiva Julius Malema nkarhi leyi a ri ka youth league and u ta ku tarhela na yena. So a swi ta mi pfuna ngopfu ku ri vanhu va ta ku munhu loyi ku ri u rhandza Julius Malema kambe kumbe swi nga pfuna loko mavandla lama mbirhi nga tirhisana mara mhaka ku ri u teke nkarhi leyi a vulavula hi swona hi leswi endlaka ku ri ku vhakaxa ka yena ku bihanyana ku ri munhu loyi u lave ku kuma Julius loko Julius a ri weak ngopfu ku ri kumbe u ta fika a vulavula swin'wana loko a ri weak kumbe u ta pfumela hi leswi swi teke Julius endzhaku ka lawo siku endzhaku ka mhaka leya a vulavula ku swi nga endleki mara hi mhaka leyi ndzhaku ka Brapet ku ri unity kumbe ku tirhisana kahle ka mavandla a vanhu vantima ku ta endleka loko lava sunguleke mavandla lawa se va fambile loko va ri koho swi nga endleki COPE sweswi nga swi kota ku tirhisana na van'wana va mhaka ku ri misiwa loko ta fambile u ta yitwa tin'hweti leti taka va ta ku byela ku ri COPE yi ta tirhisana na vomanimani hi mhaka ku misiwa u fambile mara kambe a ri koho a ku na nchumu lowu ta endleka. Very good enough. Kesiri swinene nkarhi wun'we ku dya ku engeta. Khensa mehe. Enkomo. Good enough. eka Afrika wa vulavula a ni kombela ni na xikombelo ka lava va nga na magaliyoni ku ri va ta na magaliyoni ya vona va khurha police station liya ya Saselamani ku akiwa rivala ra mitlangu laha nchumu lowu a wu le ku hi pfuneni ka nchumu Botpet nchumu lowa wa police station liya a wu le ku hi pfuneni Botpet va magaliyoni a va susi muako luwa kumbe ku va satellite ya Malamulele Botpet kumbe xani hi nga kota ku pfuneka i police station ya njhani ya vhene yin'we i police station ya njhani ya mulavisisi wun'we wa milandzu i police station ya njhani ya maphorisa mambirhi xitichi hinkwaswo lava va ku va kha va tirha kwala i police station ya njhani ya ku loko u kuma mani u ni bini ku rhanga wa maphorisa va ku luya vhele u hanyisa swona khale a va ba luya palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula.
nongona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makhomba ndlela antiko ku ndleke yini kambe hayi hi me loyi hi kona la hi ku yisela nongona ku Africa wa vulavula nteni ku tisela wona chicks ka studio 1 le Masingita Mall again la hi nga kona msumbunuko lo mingiseri wa Munghana Lonene FM makhomba ndlela wena uri yini 0860002543 kambe nakusungula ni bula na Hosi Xikamani ntshame ni vulavula na vona siku rin'wana hi timhaka ta patu leriwani ra hala ka vo patu ra kona ri thiwe nomboro D3640 loko ni nga hoxisi loko ni hoxisa va ta ni lulamisa a ni ngo i ra vona phela patu leri se hi la ta twa ku kahle se ri fika kwihi hi mugqivela a ni ri aka Milamula loko ni kha ni famba ni kume ku kwa patu ndhawu liya kambe kusuka laya ka patu ro kusuka ka Mbalati ri kongoma aka Milamula ri ta hele ka Nombelani hayi a ri khuleriwile hambileswi la khulela wa tikomba ku a nga swi koti mara i khulelini a swi fani se na ta twa ku leriya vona ri fika kwihi hi ku mi ta tsundzuka siku rin'wana ni va tlhontlhe kwala moyeni ni ku mi le ku endleni ka yini hi patu leriya va kombisa se va ve va tlhaveka va ku heyi khalanga ni lava ku hlamula yimani ni vulavula na vona hi ndlela yaleyo ndava ndzi ta nhlekani hi mamkereri ka Munghana Lonene Hlekani khalanga hlekani xikan'we ni le ka vayingiseri va Africa wa vulavula na Munghana Lonene hi ku angarhela mina ni tlhe ni dumisa ni ku ni dumisa ni ku hayi mina swa boha vele ku ni tweni Hosi Xikamani la va ta angula kasi siku ra kona ni be hansi kambe hambiswiritani a hi sunguleni la ka patu leriwani ri nga tshama ri va mahungwini swinene D3640 xiyimo xi ri yini hi patu leriwani ku fika sweswi hi ku ni hetelele ni kha ni tiva ku loko ni nga hoxisi a mi kha mi vulavula hi timhaka ta ku ra endliwa sweswi ri ku endla ka yini ri fika kwe inkomo swinene khalanga na le ka vayingiseri ntiyiso ni n'wi nyamalala ku ta ni ka xiviko lexiwani ni swi twile ka mi ni lava moyeni kambe ni ri kona hi ku komisa ni vo nyika xiviko xexo ku ntiyiso loko hi sungurile hi lembe ra 2022 ku va hi kha hi tirhana na patu leriwani va hi tshembisile magoza lama faneleke ma tekiwa lama ma lidaka ku patu ri hela ri endliwa rin'wana ra magoza makulu lama ma famba endliwa hi roriya ra ti-design so ti-design a va hi byerile hi 2022 ku ri ti ta teka 8 to 10 months ku va ti hela mara a swa ha vangi ndlela yaleyo ti-design ti ya hela hi lembe ra 2025 leri humaka rona va hi nyikile xiviko xexo hi ti 3 ta December 2025 kambe lexi xi vavaku ya komba ku ri patu leriwani ra hina ra 19 kilometers kusuka ka Mphambu Xigamani Dumela Milamula ri ya hela ka Mdavula ri ta lava mali yo ringana 295 million ku va ri tirhiwa kambe xo vava xa kona hi xexi ya va ku ri ntsena loko mali yi ta tshuka yi ri kona hi xo lexi nga hi vava ngopfu xexo ivi hi kombela matsalano wa hina ka komiti tatana xa bava ku ri va tsalela department ya public works ku ri hi kombela swimbirhi ntsena 1 ku nga ku hi tivisa ku va ta ku kombela ku hoxiwa ka budget lembe ximali leri hi ya ka rona sweswiwani 2 i ku kombela ku ti-design letiwani ti nga sungula hi 2022 ti hela hi 2025 xana ti tirhisi mali muni ku hi ta kota ku vona ntikelo wa ku ri loko ho endla design yi tlhe hi nga endli patu swi komba ku ta va ku ri na ku huwa hi mali ya mfumo so hi swi nga fika kona sweswi kalanga ha yimeli nhlamulo ya patu ri ta sungula rini a hi kona nhlamulo mara xitepe lexikulu a hi yimeli xona xa ku ti-design ti va ti helerile ha yi ti herisi ku ve ka ti-design hi fike njhani a hi nga ri ka timhaka ta ku laveka patu kumbe a ku nga ri na mhaka ya ku tshembisiwe vaaki ku ta ndliwa patu a ku ndleke yini ku za hi fika ka ku se ku fanele ku ndliwa ti-design leswo ti-design va vule ku i xitepe xo sungula lexi xi nga ta hi lidaka ku hi tiva ku loko va ya kombela mali va ta kombela mali muni a va chavela sweswi ku ve nge vuli va ku hi ta mi endlela patu hi swi tirha ta lava mali muni se swi chakalachakala hinkwaswo va endlile ku fikela sweswi se swa tiveka ku hi lava mali leyitsongo yi ngo va ya 295 million ku khavhara muganga ya 5 se hi leswi a hi kombela swona ku hi kombela mali ni hi hoxa ka budget ka lembe leri hi nga ka rona se a ve le ku hlamuleni mapapila malava matsalano wa hina tatana xa bava va tsarile se ku swi antswa hi tlhe hi kombela no tiva ku ri hi ku hi vona nga ku ti-design a swi hambananga na ku vulavula hi language ya simple hi ku i quotation hi ku loko za swi vulavula hi price loko ku ri ku ro va ri nga endliwi patu leriwani lembe leri kumbe leri taka swi komba ka ndzhaka malembe yi ta expire design liya report leya ku ti-prices loko ta va ka swi cinca se hi la ta vona ku tirhi mali muni ya vaaki ku endla ti-design letiwani ku ri hi ta kota ku vona ku ri a hi ku hungasa mali ku endla design tlhe hi nga endli patu na navezi tshane mi twa kahle kambe xivutiso xa mina xi tlhelela kwala masunguleni ka ku
siku ku nga fika la vengeti ku ta endliwa ti-design a ku endleke yini a ku lo va n'wina mi lava patu ku swi sungurisiwe hi yini ku ze ku laveka ku lava ku ta tiveka ku swi ta durha mali muni ntiyiso hi 2022 loko hi kombela ku endleriwa patu va vuri sweswo va hi outline ti-process va ku number one hi fanele hi employa mi-consulting engineer lava nga thola va moti engineering ku ri va ta heta 8 to 10 months va ka va endla ti-design teto na ku cheka ti-borrow pit ivi swi nga heli 2023 swi nga heli 2024 swi ya hela sweswi 2025 leswo ti-design leti nga ti tekiwa la ka vo 5 wa malembe loko mi hlayela so hi le ku chaveni ku okay khumera tin'hweti ti hundzuke malembe manharhu malembe manharhu ku ya ka mune se ku chava sweswiwani report yi komba ku ri 295 million hi hava tanihi mfumo hi ta tsuka hi mihendlele loko ho tsuka hi kuma kwalomu se a hi report leyi vulavulaka yi kahle na vaakatiko hi kombelelini swi le ku karhateni mara ha ri ku lweni loko va hi hlamula va ta hi nyika rini va tlhela va hi komba mali leyi nga tirha ya ti-design i mali muni u nga ku swin'wana swi ta hi komba ndlela ku ta yisa ku yi mahlweni patu leri mi vulavulaka hi rona ni ri tiva kahle Naveziti ni ri tiva kahle ngopfu kambe ni kombe ku vutisa ku hikokwalaho ka yini ri ta ri kahle loko ri fika kwala ka xigamani ku va na kun'wana ri nghena aswitandini xo sungula ndhawu leyi ku nge hi ringani patu va hlayele kona ku patu leri ri ta endliwa kona loko ni languta miti liya yi nga aka laha patwini leriya ri nge hi ringani patu ku ya hi mpimo ya koho kumbe ri ta jika ri ta hele kun'wana ke xo sungula xa vumbirhi a ri fambeki na sweswi patu rero ngopfungopfu kwala xitandini onge ti kova maribye ma ngo famba ma veketeriwa ndzeni ka patu mi hanyisa ku yini xo sungula xivutiso kalanga hi ku hlamula hi kongomisa ntiyiso ri ya ta hikwala ka xikarhi ka switandi kwala ri taku hi kona na namuntlha na sweswi mina na n'wina hi le ka mitirho yo hambana a ho pfumela ku leswi va nga thola ti-engineer va yi xikolweni va swi tiva va ta ri tisisa ku yini na vula ku vo patu ri kona va nyikiwile mali ya ku designa sweswo ri ya ta hikwalaho hi vulavulaka hi kona ri taku hi kona sweswi then ka ku fambeka ka patu ntiyiso kahle hi hava patu hi ku komisa kusukela ka mphambu ku ya fika aka mudavula a ku fambeki ivi loko va ku ni mpfula ra bodzomela main road yi bodzomela a ku fambi nchumu a hi kombelini ku va nga pfa va hi endlelanyana gravel hi fambanyana swo tani mara vutomi byi le ku tsakiseni kalanga ku vula ntiyiso no twa ni chava na mina loko mfumo wu tsandzeka ku ta tiboha ku ra mhaka mali ya 295 million yi khavara 5 wa ti-villages swi nga tsandzeka ku endla commitment na loko mi languta South Africa leswi yi nga na ximali hi xiswona loko swi zuwa timhaka ta corruption ku tirheriwa vaaki a swi ta tshamisekisana swilo leswi mara patu rero ka matimu ya n'welo ma ha kula David a ri ri njhani a ku nga fambi tibazi kwalaho ta ka John Hlungwane na yini hinkwaswo leswi ntiyiso kahlekahle swilo hinkwaswo a swi tshamisekile a ri tiyi ngopfu patu leri ro za ri hlakala hi ku malembe ndzhaku around ma 2013 kumbe first application a yili na hi endli sweswiya swa ti-design swi tikomba swi pasa swi fambele swi nga ha tikombi ku ri swi ya kwihi a ri dyiwile na vito because mi ta twisisa loko sweswiwani ni vitaniwa hi ku ya xi-project is RAL stroke C1300 stroke 2022 then liya a yi fikile le ka T hambi a yi ri T907 or 903 loko yi za yi sungula hi T a yi komba ku la sungula construction se leyi sungula ku hi C hi le ya ti-design leswo hi tlhelele ndzhaku from ka leswiya swa 2013 hi vuya ta sungurisa hi 2022 so hi chavela ku sweswi hi nga ha tlheleli ka xilo lexo tlhela hi sungurisa hansi lero ku na ku cincela kahle loko a swo endleka kalanga va kumeka kumbexani va RAL kumbe va public works mara RAL se heti ntirho wa yona lawa thola design public works ni hleketa yi nga va eka xiyimo xa kahle ku hlamula kona hi mpela swa tika i swivutiso swimbirhi ntsena leswi swi lava ku hlamuriwa i ku ri ta sungula ri ku tirheni mali muni ya ti-design system 22 two simple questions ti nga hlamula swilo hinkwaswo kalanga hi ku mi nge design swa swilo mi dya mamiliyoni ku ta ku leswo mo dya mamiliyoni mi dyela mamiliyoni ku mi ta ku mi nge swi koti a swi koteki sweswo a swi koteki ntiyiso sweswi n'wina mi nga vanhu va badi kumbexani na xexi xivutiso ni to ti vutiselaho se ivi xi tlhe xi nga ha fambi kahle Ndavezitha a retsi hi ku nga ri miganga yale ya n'wina yi na badi ngopfu ku tshame ku va na project yin'wana ya 400 wa mamiliyoni ya tirhandi va ku yi ta pfuna ku lulamisa timhaka ta mphakelo wa mati na n'wina na mi vona la ka xithombe lexi ka phephahungu rin'wana la yi fika kwihi mi hetini swi tshamisekile ya hambi loko mi ni jumile ka leya mati mara hayi a swi ni karhati leswi ku a ri hi va ka hi tirha hi swo masiku hinkwawo ni nga nyika report ya kona hi ku komisa laha ku famba hi ntiyiso hi ti 21 ta January 2026 kona ka lembe leri
hi vitaniwile executive mayor va Vhembe va ta endla leswi va vula ku i hand over ku nyikela va contractor lava hi nga ta tirha na vona ku nghenisa mati ka muganga leyi. In fact project leyiwani yo va 400 million ntsena yi ku hala ka va 700 million, leyin'wani ya tirhela vo Messina and then leya 400 million yi ku hala College Chavani, mara ni to vona vula le ka Xigamani hi ku komisa na muganganyana leyi fambaka swin'we. Yi khumba Jim Jones, Xigamani, Mphambo na le ka Mswati. Se leswi nga humelela hi leswi twalanga loko hi ti 21 ta January va ve va hi kombisa ku ri ni-engineer hi loyi mucontractor hi loyi hi va tlhavuli hi mavoko na amount leyi fanele ku yi tirha. Ni ngo kombisa ya phase 1 ya muganga leyi ya ntlhanu nga hi hlaya i 8,602,984.97, phase 2 yi na 103 million, mara yi tlhe yi komba na ku ya tirhiwa yini, scope of work yi komba swilo hinkwaswo. Ivi va byeriwa ku ri yi ya sungula hi ti 2 ta February 2026 yi ta fika makumu hi 31 ta January 2027. Loko va hetelela marito ya vona hi executive mayor va tsakile swinene va kombisa ku ri n'wina va mucontractor kusukela namuntlha nga ti 21 ta January ni mi nyika only 7 days ku nge se fika ti 2 ta June ta February mi ya swi vonakarisa tihofini ku ri hi nga stop project va ku mi sungurile hosi va nga swi tivi. Kusukela ti 21 va ni ku 7 days yaleyo va ta ti vonakarisa ni yo tshama na leswi kona kaya a hi se tshama hi va vona khalanga a ni swi tivi ku ya humelela nkarhi wu le ku fambeni. Avo va ku ti vonekeriseni ka a va sungulangi hi kun'wana va nge le ka n'wi kumbexana va se fika hi yo mhaka na le ku ti vonekeriseni va nga se ti vonakarisa. Ya hi ku a ni project yin'we loko yi ri project yin'we a hi ngo ni vulavula hi Jim John, Xigamani, Mphambo na Mswati. Swi komba ku loko ku ri ku yo va yi sungurile hala Jim John hi ku yi katsa na hina emali yin'we a hi fanele se hi endle na steering committee lexi hi khumbaka hinkwenu na vatirhi va ka Xigamani va ka Mswati va ka Mphambo va ri kona ku va sungula hala va ta tlakuka na yona. Se loko yo va yi sungule kun'wana i ku hala ka hina va nge se fika swi ri a ya hina a yi tivi un'wana na un'wana a tikweni ku na project ya yena. Ni nga nyika xikombiso hi dithangi leti ya Miduvula leti a ku ri project leyi yi khumba Xigamani, Dumela, Xihosani, Gumbani na Mkhomi. A yi tirhiwa hi khampani yin'we a yi raniwa concurrently. Loko kha ku endliwa thangi ka Mkhomi a ku endliwa ka thangi ka Xigamani se na ya leyi project ni pfumela ku loko ku ri ku a yi sungurile a hi ta va hi kha hi swi vona ka Mphambo hi swi vona ka Mswati hinkwako kha ku endliwa mara a ku se endleka nchumu. Ni vona poster yin'wana la kumbexana no ka ni nga yi voni kahle n'wina ni twa mi ku Messina ya Messina swi endliwe hi 2024 musi. No hi leswo hi siku ri rin'we no tsandzeka matiko ma kona mara a no angarhela hi siku ri rin'we leri ra ti 21 executive mayor 10 a va ri Messina ku na ndhawu leyi na kona a va hand over va contractor ivi loko va suka on the same day hina hi hlangane thot loko na vona sekani se va ta hand over va contractor va hina. Swa tiveka ku mani contractor a nga khoma project ya Xigamani, swa tiveka ku mani hinkwavo va tiveka va thoriwile va nyikiwe na ti-appointment letters mara swi chavisa hi ku a hi tivi ti komba hi ti-appointment letters project yi komba ku ya 12 months from February this year to January next year mara ku sungula nchumu na sweswi ni vulavulaka. Va ta hi pfuna va Vhembe kwale hofisini ya executive mayor kambe ni ta mi rhumela poster vavohosi ni ta mi rhumela poster leyi ni vulavulaka yo yi ri contractors for water project handover. The executive mayor of Vhembe will be handing over contractors for water project in Musina and Collins Chavani municipalities. You could part 1 you could date 21 January 2024. Time 10 o'clock. Venue Musina Council Chamber. If you could part 2 21 January 2026. Time 2 o'clock PM. Venue Collins Chavani Council Chamber. So hi ku vona poster ntsena swi vula ku swilo leswi va mi kha mi endla swona loko ku ve va na nhlamulo va ta hi byela va Vhembe hi ku va ku ri na mavunwa loko ni vula ku poster yi ze yi famba yi hangalaka yi fika ka mina yi ka yi ku 2024 ku ve swa 2026 ma swi vona ku a ku na loyi a nge le ku languteni nchumu la. That's hi tsakisaka na le ka hlengeletano leyi hi vulavulaka a ku ri hambi na vateki va mahungu swi kona ka ti-newspaper unless loko ri swa Messina hambi ho swi fika swi ri na ti-mistake mara swa College Chavani hi sweswo swa ti-21 swi va na ti-amount na mavito ya ti-engineer na mavito ya ti-construct. Hayi ku na wona hayi ku ri kumbexana na swa swi ri na ti-mistake. Mara ni pfumela ku hofisi yi ta pfuna ku hlamula kana yena u lava mati tlhelo vaakatiko va lava mati va lava patu va lava vukorhokeri ku komisa. A hi tseleni a swi lavi kumbexana ni tsundzuka ka Xigamani mi endla timhaka ta swikhongelo na yini a swi lavi ku mi tlhelela kona ni ta visita hi ku onge ti swilo a swi fambi ka Xigamani patu ra ala hi leyi project a yi la ku sungula ku ve mitimi ta byeriwa ku ya sungula.
xikhongelo lembe na lembe a xi endla loko hi pfuna lembe tlhe endla loko machudeni va tsala swikambelo na sweswi ni vulavulaka na n'wina hi ti 6 ta April kwala tribal tikereke hinkwato ka xigamana ti ta va ti hlanganile ku rhangeriwa mahlweni hi Pastor Chauke Sibongile va nga vona churches ya Swarts na xikhongelo endla lembe na lembe khalanga kumbexani se swi ta lava mi cinca ke swi lava se mi yana le miphahlweni n'wina loko mo hi kumela lavaya va ka public mo hi kumela va ka public west mo hi kumela vavembe hi kumbe hi xo xikhongelo xin'wana xexi mi ta fika tinhlamulo titatu swa se hi va khumba xikhongelo mina n'wi va swi twile makulukumba lawa hi tirha swihi ni mi twini ndaba ta khensa swinene inkomo muhlayiseka inkomo hi sweswo muyingiseri wa mina a hi vulavula na hosi xikamani la va kha va kombisa hi mhaka ta la ti-project se sweswo executive mayor ku endleke yini hi project leyi 7 days a yi kombi ku kha ku ndleka nchumu i tlhelo ro sungula rero ra vumbirhi Mongwe na MEC Ernest Rachweni leswi mi yo swi kuma leswi kambe se swi le mavokweni ya n'wina mi ri hava lo swi kumavo vanhu va Xikwembu leswi va kume swi ndliwi va kume ku ngheriwe ka project ya design yi kha yi nga designeriwi nchumu just ku designiwa ya ka tika kambe hambiswiritano mingisero Munghana Lonene FM a hi mutwenini nomboro ya le ya ntolovelo 0860002543 ku na xiphemu xin'wana xa nongonoko xi taku sweswi endzhaku leswi xi nga lo xaviwa ka nongonoko lowu hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula sweswo mingisero Munghana Lonene FM komba ndlela xiphemu lexi nongonoko xi tisiwaka n'wina hi va Financial Sector Conduct Authority lava va ngeri va lava ku bula na hina hi ta twa ku hi tiva timfanelo ta hina loko na vutihlamuleri loko swi ta ka timhaka ta ku va hi xava ngopfungopfu ka timhaka ta mindzindakhombo na timhaka ta ku va hi lahliwa hi ndlela yoyoleyo se hi mhaka leyi lava ku va hi landzelerisa twi na tatana Gilbert Mushiani kusuka kwele ka Financial Sector Conduct Authority but Gilbert nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM hayi petelanga njhani na vayingiseri hi pfukile hi ngo vona pfukile i nga ri mi lo hi twa vhiki leri nga hela but Gilbert hi kha hi vulavula hi timhaka teteta ku vanhu va tsariseriwa ku va vanhu va ta ti vuyerisa ni vula leswi hi mhaka ku leswi namuntlha mi nge hi lava ku ta tiva swona laha swi na nkoka ngopfu kumbexani swi ta pfuna vayingiseri a hi sunguleni la ka ku xana loko munhu a nga va na tipholisi to tala eka vutomi bya yena a ri un'we na kumbexani loko wo sungula kwalano swi nga hi pfuna ina munhu a nga va na tipholisi to tala kumbe ndzindzakhombo yo hlaya mara ntsengo wa kona wu nga vi wu ndlula 100,000 ku nga khomela magidi dzana la magidi se swipimelo swa kona ke swi va swi ri tanihi kwihi ngopfungopfu loko swi lava ku ta ka minkarhi ku munhu pfumeleriwa ku hlwela ku hakela xana ku humelela yini loko hakelo ya n'hweti na n'hweti yi nga endliwangi yi nga hundzi 100,000 se mina ni ku na swipimelo swa njhani ka timhaka ta tihakelo la ka swipimelo swa tihakelo ni legislature hi yona yi nga veka nawu wa ku loko ku ri ku munhu a tsarisa munhu loko ku ri munhu i tsarisa n'wina ku mi fanele mi hundza emisaveni a kota ku vuyeriwa kumbe a mi lahla i fanele ku ka ntsengo lowu a mi tsarisaka wona wu nga ndluli 100,000 and then ka leswa swa swipimelo swa loko kumbexani premium leya ya vitaniwa swa grace period loko ku ri ku grace period ya kona yi kahlekahle loko ku ve mi hinde grace period yi fanele yi va vo ma 15 days kumbe 30 days ku ya hi tikhampani na hi ku ya hi terms and condition ya tikhampani ni le ku languteni laha ka ku a ni grace period hi loko kumbexani swin'wana swi nga hakeriwangi ha swona se loko ku fika lava nge policy yi hindzeriwe hi nkarhi kumbe ya lapsa yi ta fanele yi tlhe yi vuyerisiwa ku langutiwa yini kwalano okay ku langutiwa ti-terms and condition na ku va
nchupulo kumbexana nchupulo va nga mixupulaka va nga ha no vula ku okay ku na mali yo karhi leyi mi fanele mi yi hakela kumbe va mi pimela ku hi ku nkarhi loya polisi ya n'wina a yi lavisini va tlhela va ngetelela waiting period ya n'wina loko se mi fanele mi yi pfuxelela ta hi ku ndzindzakhombo walowo kumbe insurance or funeral pale yaleyo nawu wa yona wu ri yini hi mayelana na sweswo kumbexana hi nga va hi Gilbert hi sungulele henhla ni lava ku kamba laha ka ku a ni hi vulavule hi tipholisi hi ku loko munhu a ri na tipholisi ti nga tala kambe ti nga hundzi 100,000 ivi hi vulavula hi timhaka ta tihakelo hi kombisa ku na grace period leyi yi hambanaka ku ya hi swipimelo swo karhi kumbe ti-terms and conditions ku ya hi laha mi nga vulavula ha kona ivi hi vulavula nakambe hi timhaka ta ku loko tipholisi ti nga hakeriwangi ivi ti fika lava nge ri tikhinsamini ti pfuxetisiwa ku yini hi laha hi nga fika kona sweswi se ku hakela mimbuyelo ke ku hakela mimbuyelo kumbe tikhasimende ti nga hlawula tihakelo ya mali ematshan'wini ya vukorhokeri bya ntirho wo lahla minkarhi yin'wana mi kuma ku va ta fika va mi byela ku loko hi mi lahlela hi ta mi nyika leswi na leswi na leswi na leswi na leswi ivi loko mi ku hayi a mi lavi swona mi lava mali ivi mi kuma mali swimbala swa ku swi ntsanana ku endleka yini ku na milawu ku endleka yini kwalaho okay loko ve mi tsarise munhu n'we mi nga ha lavi ku lahleriwa ma pfumeleriwa ku va mi koxa mali a handle ka ku va mi lahlela and eka ku va mi koxa sweswo a mi nge vi va mi xupula hi nchumu va fanelanga va ala kumbexana va ku hi mi kokela mali yo karhi hi ku n'wina se a ma hala ku lahleriwa mi lava mali swa pfumeleriwa sweswo kambe ntikelo wa kona ke wa fananisiwa kumbe hi walowu mi nga ta va mi twanane wona loko ma ha teka ndzindzakhombo lowu ku fanele ku endliwa leswi swi nga twanana lowu mi nga twanana hi wona hi ku swi na nkoka ku va loko mi teka ndzindzakhombo mi va na tikhopi ta ndzindzakhombo ya n'wina na mitwanano leyi mi nga va mi twananisa swona loko ma ha teka ndzindzakhombo hi ku loko se ku ya fika nkarhi lowu a ni va nga ha no mi jikela n'wina mi nga swi tivi swilo swi ya swi endlise kwini ku ri ku n'wina a mi twanane swilo swo karhi ku mi ta nyikana kumbe 10,000 kumbe va ta mi release hi swilo swo ringana 10,000 n'wina se mi kuma ku a va ha mi nyiki swona mi nge swi tivi leswi ma twanana swona mi va na vutivi bya swilo leswi swa ndzindzakhombo wa n'wina kwala ka vutivi i mfanelo ya mina ku va ni kuma khopi kumbe lava va nyikaku kumbe hi twananaku ka ndzindzakhombo lowu ni wu tekaku hi vo va ku ya hi nawu va fanelaka ku nyika khopi na yi kombela kumbe na nikiwa kasi kahle hi nawu loko mi teka ndzindzakhombo va fanele va nyika hi ku ya hi legislation yi vula ku va fanele va nyika maphepha lama mi nga va mi twanana hi wona na n'wina loko ku va nga nyiki tanihi mutirhisi kumbe consumer mi fanele mi kombela mi nyika leswi va ri vuxokoxoko bya leswi hi nga karisisa xiswona na ti-terms and condition na milawu ya ndzindzakhombo walowo se a hi languteni ka timhaka ta ku na maviti yambirhi ya talaka ku tirhisiwa laha ka xinghezi va ta mi byela hi policy holder na premium payer ku va ku ri ku na n'winyi wa pholisi tlhelo muhakeli wa n'hweti na n'hweti swi hambana kwihi swilo leswi i policy holder i n'winyi wa ndzindzakhombo hi yena loyi a nga na matimba ka ku cinca swin'wana na swin'wana eka ndzindzakhombo yaloye ku va munhu a va a kha a hakela policy kumbe premium a swi vuli ku swi n'wi nyika automatic matimba ya ku yena i fanele a va na rito karhi aka ndzindzakhombo walowo munhu loyi a nga na matimba hi loyi ku nga tsarisiwa hi yena ku nga policy holder sweswo miyingiseriwa munghana Lona FM valava mi va twaku hi nge ku bule na vona i tatana Gilbert Mshiyani va suka ka xiyenge lexi xi nga teka nkarhi lowu hi nga ka wona namuntlha wa Financial Sector Conduct Authority lava va nge ri va lava ku hi kota ku twisisa timfanelo na vutihlamuleri bya hina loko swi ta ka timhaka ta mindzindzakhombo yo lahla mi va twile va kha va kombisa ku hi nga tsani na ku tlula 100 ra magidi ya tirhandi swi vula ku hi nga tsarisa hi hlengeleta kambe hi nga hundi ntsengo walowu wu nga vulavuriwa hi ndlela yaleyo a hi vulavula hi timhaka ta n'wini wa pholisi na muhakeri wa pholisi mi va twile va kha va hlamusela se a hi languteni ka timhaka ta ku
ka swivilelo ku minkama yin'wana ku hetelela ku pfa ku va na swivilelo but Gilbert xana vatirhisi va kha va kombisa ku hi nga tsani na ku tlula 100 magidi ya tirhandi swi vula ku hi nga tsarisa hi hlengeleta kambe yi nga hundi ntsengo lowu wu nga vulavuriwa hi ndlela yeleyo a hi vulavula hi timhaka ta n'wini wa pholisi na muhakeri wa pholisi mbatwini va kha va hlamusela se a hi languteni ka timhaka ta ku ka swivilelo ku minkama yin'wana ku hetelela ku pfa ku va na swivilelo but Gilbert xana vatirhisi va fanele ku va va rhumela swivilelo swa vona kwihi loko vo tshika va twa onge vukorhokeri lebyi a va byi languterile a bya havangi byona kumbe va na swivilelo swihi kumbe swihi hi ndlela yeleyo ku vatirhisi va fanele ku ve swin'wana swi nga va fambisangi kahle hi mayelana na ti-funeral parlour va fanele va yisa swivilelo swa vona ka NFO ku nga National Financial Ombudsman Scheme kumbe Face Ombud leyi vitaniwaka Financial Advisory and Intermediate Services ko talatala mi kuma ku vatirhisi loko va na swiphiqo va ya ka social media and mi kuma ku social media yona yi ta teka ti-attention mara a yi nge resolve problem ya vona so loko va na swiphiqo swo vona sweswo va fanele va ya ka National Financial Ombud Scheme kumbe both Gilbert tanihi hi xiyenge xa Financial Sector Conduct Authority mi fike njhani ka ku mi vona swi ri na nkoka ku lemukisa vaaki hi timfanelo na vutihlamuleri bya vona loko swi ta ka timhaka ta mindzindzakhombo yo lahla ku va mi kuma ku a ni n'hweti leyiwa i World Consumer Rights so FSA yi swi vone swi na nkoka ku va yi lemukisa vatirhisi hi mhaka ku va ku nkarhi wo tala mi kuma ku vanhu a va na vutivi bya swa mindzindzakhombo ya vona mi kuma ku va joyinini ku va na swiphiqophiqo swo tala mara va nga swi tivi va fanele va rilela kwini tanihiloko mi swi tiva ku FSA vukorhokeri lebyi byi endlaka byi endlela vatirhisi yi byi endla mahala a wu humesi nchumu so loko va lava hambi nkarhi wu nga yi loko ri ku matirhisi va lava vuxokoxoko hi mayelana na vandzindzakhombo kumbe ti-funeral parlour leti va lava ku vutisa ku swi nga va swi ri nawini swi vula ku va fanele va cheka ti-financial advisor lava va nga register va fanele va fonela ka 0800 20 37 22 mi kombela mi ngeta futhi ku yi sungule yi ku 082 se yi nga va yi va hlangana na nsini vayingiseri va mina mi ri va fonela ka nomboro yi 0800 20 3722 aha kumbexani va endla inquiries at fsca.co.za ku va va verifya ku mindzindzakhombo leyi va yi tsariselaka ka yona yi tsariserini na la FSCA na hambi ku ri ku sweswi va nga va tsarisini mara va nga ri xoku lava nga tsarisela kona va lava va nga ti-license ka FSCA va fanele va cheka hi swona sweswo va ti hlamusela FSCA yi ta kota ku va pfuna tatana Gilbert Muxiani khenseli swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta inkomu xiphemu xa xanongonoko mingisero Munghana Lonene FM a xi tisiwaka n'wina hi ku seketeriwa hi va the Financial Sector Conduct Authority lava nge ri tiva timfanelo ta wena na vutihlamuleri loko teka ndzindzakhombo wa timhaka ta swa ku lahla hi ndlela yoyoleyo nongonoko a humelesiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Matebula hi hlangana ni nongonoko lona kambe munduku hi ku tisela wona kusuka studio 2A kambe ya ka dzumba na mina andza ka mahungu ya misava a ni famba na Sunduza wa ka Minga mana nhlangano lonenani tata Etshwane, Pheli, Soshana Marabi, Mams. Katsanale Makaunyane, hina wena hi 95.6 FM. Munghana Lonene FM, Makombandlela. Mahungu eka SABC ya tiyimele hawoxe, a ya voyameli etlhelo ro karhi FM, Makombandlela.